nga nai o le tai au Ape o le la ua puni tia po i puau E sau malu e wha asusu i lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso wha popo o le o langa E tai au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pau paunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi E aso o ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tai Matanga o le aso wha popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tai Matanga o le aso wha popo o le o langa E tae au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana O te whatala whatu Samoa Lenei vaenga o le Afiafi. Ia te tatununga le whuua. O mai le atua nei lau lau mātango fie. Ti munga mātou nei. Io, ti mui au le anga i mai ngai le noua anga i mai i. Paisi pa ua ti munga. Toi whafua se ia pa ua ti munga la alata i na Afiafi. Ia, au winga nao le tau whia ngai i mai mātou. E ui ala i na lolo wala i titi le tau. Le lava o loo matauina le anga le lei whaasoa le atua i Lenei etnu. Eo e tele latou o loo whiangai ma taimi le lei a sili atu to tele i latou o loo whiangai ma taimi fia o le ola.
A o le vainga lava nai e le talafatai o nei la o le ua whaisili lewa le fiafio i mātou o lea ua titia te whamaruru atu na tu o te amate le valu peitai ia whaatoa atu nei a i lato ia tasifo i o mālo ia nanga i mai tatu ofisa ia matau tuaila i titi ai le tāpenanga ma le set up ia le la whaatoa atu muli atu ia tatu mālo. Ia le whala ua maua se avanoa ioe e whaua wai le tautua ia male au nanga alau si ufonga o le tai a fau. Le isa mea sili o le mea sili o na taua ioe o le ola o le soifua la le lei i le nai tūlangi o lo whai e mafuta mai ai po e la tarata mai po o tau mamao ia a o whainga mātalasi ia lo tātou atua. I uia ina Ese'ese taimi, Ese'ese ia i tūla pitai o le lava o anga le lei whaasoa lo tātou matai i lo soifua ia masu uola ma i tātou malava. O tiu te mga luenga whaawau, ia le fo i lawa o tue sa whai atu. O ana nafi manei, ia o aso atofa ia o te tautua inai, loutou pa ia ma loutou ma malu Samoa. E le mwhaia o na vesea, le langona, ma le manatu, o mātou whaiva, ia e awa o na whaawau se ia vangana, o le ato toa le malosi. Paure na o se e mwhai ai o na le whaawawina, au nei lava i tu aso. Faafetai le atua, o le foi ua e sila mai ma e tangtanga i mai, ia mātou ma o vava i atu foi, ia leo mafuta mai foi nisi o tātou o paanga masani, o nisi foi ia e pe e fau la o tiritiro atu o lātou swafa, ia leo ua mawhai o na anga i mai i le tātou tautua, ma le tātou taunanga i le nei vaenga o le Afiafi, o le aso ono le nei o le masino mati. Masalo o le aso fitu le nei ia Samoa, ia manisi atu o le aso ono le nei, ia mātou nei. Au le amatanga fau o le nei masina fau, o le masina lo na tolu o le tausanga, Januari, Februari, Mati. Pe uma le masina le nei e po le whai ungo le masina, le utatu a ngai, le utatu le vaitau o le whanga fulu, po le fase fulu aso, fase fulu le whain tatu, tasi le whai numera le atua, number 40, tatu o tu spa ia le mau, neo tu spa ia whangai le atua le whai numera le fase fulu. Le arau tatu le vaitau o le aso, o le whanga fulu, le taunga tatu Samoa, ia o le fast-food aso na whea ngai eilu tātou ali ia ma whaososonga a o ngai atu. I le whaatino ina o le taulanga e tasi ai afe. O le taulanga once and for all. O le tāua o le nei taulanga na tapena ro tātou matai ia mo i tātou. Ia, i e tātou nunga le fuila o le a matalia tātou por kalame. Pe ua tuai mai le ai le mwhen tātou ese. Ma mea ia, tātou tele pe leva le pō, pe o le tai au pō, au auli, po le afiafi, po le alawa le teimo le aso. E lava le tātou nunga o le pōtu whaasala lo nei ma le siufonga le tai au fō. Tātou te afe lava ilo tātou matai sili. O ia o lo iaile a matanga le lei o mea uma. O ia o le taiala. A whai e le ato toa le iloa ma le malosi. Ia me lale nei lenta tu fesili aisia le anga ua fo Yesu. Tau te reo toe mafuta ma Yesu. Ua fo Yesu e tusa o le ao mai ana fionga. A o le vaitau le neu tato iai. O le vaitau o le anganga pa ia. Le lala tatu wala o le anganga pa ia. E fio mai. Tau tu lua se au nanga o le a whai nei usi mena whafonga. Tā statu pese, ia whai statu talo. Ia ma tatu a matai li tatu ngā luenga fo i o le nei tūla Afiafi. Oh,
Faafetai tele le atua ro mātou tamai. Vi ia oe whawau. Faafetai loanga le lei whai pēa. Faafetai lau mea alofa o le ola i o mātou tangata. Faafetai i le whaoratanga na e tapena o le taulanga e tasi ai afe lea ua mātou iai le vaitau o le fast fuaso. Leli ie. O i mātou o tangata ngasala oa o le tangata ngasala fea ngai malau fio. A o tapena le au unanga o le nei Afiafi. O te wala aua ma le whaaloa tele. I loa nganga pa ia o lo mātou fesoso anisili. A wina maia. Tautu lua se ngā luenga o se au unanga o le awhaia nei. Whaangangana mai. Fesoso ani mai. O tele i loa se mea. E vai e valea. A o lau o fio. E pupula ai mata o le mawhauwhau ma le anganga. Mwhai ai o na au auna matautua i o mātou tangata. Manuia i le whita whaafafonga au mātou tangata i so se tafa o mafuta mai ai. I le nei Afiafi, tātou moe. Manuia mea umalawa tamai. Maua sovi inga i mea mātou te whaia. Vi o e whaavau. O na olo suafa Jesu o le mwala awai. Amen. Viinga o le atua sa usuina malangina ele au fai pese metotisi yo e mai le ai o Salt Lake a Hawaii yo e man tua foi e se Salt Lake Utah e foi le Salt Lake City i Hawaii o Salt Lake City Hawaii la le ai le au fai pese ma nei o si ufofonga ma nei a vaenga uma e fia o le soprano, o le bass, o le alto, le malisi. Ma naia uma i si ufafonga, paleni si ufafonga. Ai whapea tatou whaalongolongo i oe pia whai tatou te sao i le langi ia. Ai pe tau whapea i pese pesenga. Meo le paleni le lei, si ufafonga mātango fie. I leso ona feei, i leso ona la ese, io e mauai ma le meo le fie leo langona o leisi. Ai wha paleni le lei. Ai tailo iai, tailo ia tioe.
pea whapea langa o le atau te ele isi si o tātou ua o le langi. Le ai ma sesi o tātou ua o le langi. A te loa, ta te whesili ai le. I nei tangata fo i e ua i eile vanga o le koma. Po le koma, le tau te tau o le koma. Tu te loa. I eile tangata lima tausanga o koma. Wha tausanga o koma. Lo i eisi whaiwhi au la lo i Orange County ai mātou. Sa lo o tolu wha. Sa mani fo i teimi whapena lima tausanga o koma. Moe. Ta te mawhau whaua. A whai o la i eile mana vaola. Ia i lato. Po o ani mea o lato wa ai ele te mili nei. Po o blank le mawhau. Matua le aise, po le mea. Iai le whaiwhi au sa mōre toi ina. Sa iai are tala ingo i awa vai toma. O toi ina nā pisa tau iai lana mōri mauna whai. Nā uti. Masalo to inga mele o koma a vulele wale ai se fa moe moe e to ala mai pa wale mele tau te vaia o le ola masini ai fa pen fa ise mo motu ina le fa pen na va ai le meta o le langi na va ai I pese pesenga pe wa nga ila utala le mele manaia o mea saunia le lei mai o te iai alo tatonunga. E whapena le atua, lea e te tatonunga, o le atua e fia whaafofonga I mea ta pena le lei. Mana isi ufonga la fai pese lea. E a matai tatu tua foi, ma le tatu au nanga o le nei aso. Pe ono fai atu tala o tau ia mātou o ta te ia o te whapea mai mātou le Afiafi. E o uli ua whaasolo ina te ala titi le lua toru, I le auli ia palasi lo timunga I ia le mele o te nofai o te ulo isi vaenga o California nei isi vaenga o Los Angeles ia maisi counties o nei Faafetai o matu ia po timu pele wa tau fa pena mea ia lo tu la Vale o le pa o timu I ata te o tu lesi vaenga I le maut o le matua mango le ai ma se timu o iai Io, pita fa pena winga o ni Lalolagi. Ai ona o le atunu o tele. I le pio tatu Samoa atimua I e tau atu ai. I tati o atu I le situ o le motu o la atimu. O ne atunu tele. Fa I o le malosi tati o atu I le siti. O matua le ai masetimu. Ai fa pena winga o le tatu tautua ma le unanga o le nei aso I le vaava ai atu. Ia ma le Ia ile e singa kama I mea ka fai e fai ma theme mo ka ku kan wanga ngi aso pe e afui e fai mo wanga ia I fai no fa pea au le fefe swinga au tatu te fefe I swinga aya ai te tau ono tatu mata I tu swinga no E le te tau ono tatu fefefe. E fai swinga. A swinga fo ia. E te tau ono tatu mata I tu. E te tau ono tatu sila to toa iai. Tau te anga iai. Ia ma faso soro tu e tatu por kalame pea. Umare vanga mo mua leo lau tau tua. Mo I lato umalava o fea ngai ma tu langa o whaalavelave I tutonu li o whaarainga. I le tau li ai mo meo whaalavelave fu I le leo I ngā sau whai. Whaalavelave fu I o mo meo aso whanau. Tau te talanolo I whaalavelave. Ia pi o whaalavelave tupito ai o lea. O le wala aupa ia le atua. Ia wa atatu o whai meo sau whai. Ia lanta o whaalavelave. O le oi o tatu tupe. O le alu tupe alu le taimi. I o aso whanau whapena foi. Ta pena atu I la, ta pena atu o, ta pena... Tele tu perwai, I ta penanga. Ai a ta pena lo I mo meo o aso toi teimi o tangata. A o tano ni melia, e rua tu whatasia ma le meo le life insurance. Ta ua tele le whai o le life insurance a tato. Si teimi o pa I vangana. Ai sea langa e affiliate le meo le life insurance. Ma teimi whapenei.
toa tātou loa lava le leio le mea lea, ina ua pai mai le vala au, e le already tātou financially. Ta o tō le tū fo le leo le wāwhia ngai o le tangata ma le atua. O le mea patino na le relationship a oe ma le atua. E le whaitawina oe au, e le whaitawina au oe. A o le tāpenanga o le whea ngai o tātou o tangata o lau atu ua, le mafutanga I lalo nei. O le mea lana o le o te whai atuai. E au ngā I le vaenga leo lau tautua, e le leilava. E le pai me o teimi ua tapena tātou. Le ale pa I meo taimi whapenei, o ta pena lo soifua ma lo ola I tūlanga aisea. So le se o tātou I tūwha maunga I leola. Tātou te wheo ti malava. E le aia ma sisi o tātou e sau me le melea. Ia, o te malo atu fo I whapea uia. Never know. Maybe tomorrow, maybe next week, maybe next year. I don't know. A o le pai mai o le teimi. Ua ta pena ma sauni tangata o le mea ta uana, o le mea sirina o na lelei ia mo I tātou uma. Ai o whatasi le ta penanga whaleanganga, ma le ta penanga whale tino. Wa ia si tu inga ma faufonga. A fo I pe tau whapenaro la tu ma faufonga faulaina loa ma I le tuele to polisisi mea o te le tonu de mena le a whapea ua I ate oe mau le tua o oe mau ma le soifua me leola. E whatonu mai a tātou. Ta pena wharetino, ta pena whaleanganga. E le mwhai tātou ta pena whaleanganga ai tūsa meme le tātou ta penanga I la le tino. Ta ua mea ia pāleni le equation o le soifua me leola. Pāleni o isi foi temi. Moa ua ia. Ua I lunga I leo la wharetino. Ai la loa leo la whaleanganga. Ia na tam whai lola ia lea. Na o le atua na te silafia. Na tam whai lola le whetutu na I mea ia. Ia pāleni. Ia pāleni le soifua me leola. Ia. Pese leo la atai natu. A whai ua iai taimi whanua noa whapea I tu tono le li o whale ainga. Tai natu pese lea. Ia tātou te tau whai tau so mai ia taimi whaavau, taimi whanua noa o se te sila fia mai loa. O se te lata iai. Ia pole le ai fo ia o se si ono whanua noa I o te minei. A vai. A whai o nae so longa le lei tono lo li o whale ainga. Ia shea si mea sia mo I lato. O lo fea ngai ma temi whainga tau lela. Usi mana whafonga. Pesele mo I tātou.
oe o lo malama. Yo tasi fu o pese fu ele kalisia metisi ai na toe usuina la na ile o foi pese fu lele le Samoan Cyprus o le Samoan Cyprus ia po le o foi pese fu lele no fo maile si ai kupito no fo maile si Savai no fo maile si Manua no fo maile si Japani pe ia le o foi pese fa pena tu fa ta sier sunga le li fai au le fakasa le tupu matautia. Matautia fo ia fainga. Io ma nei ia fo i ta penanga faisi u msarapo u wasili le fali matausanga talu ona faia le fo i e faila lunga o e faungaile o penga ta fa ilangi. Pe e fa pena tufa nota po fia lava me pe te nofo mai Israelu po fia me te nofo e te pese mai aina. Lela ia le pese lea. Tasi lea fainga. Tātou te loa ai le matautia o le atamai ma le mata isau. Langa le se mea tau oe, le se mea tau au. O mea ua e silafia ma mea ua o iloa. Le ni mea tātou. E afua i le atua ma lona mata isau. E whaitauina mai lava ia tātou i le tūranga lea. O le asono, o le masina o mati, masina o tolu, ina usuma le 5 minute, e te aile tu la e iwa, i le taimia matou nei California. A peona whai atu le me autu i aila u na ufoi au nanga o le nei Afiafi. Lea ua, le ngata ina tea ila ngiri tu ta imatangi, umatfo il fatalofa, ia le fo tatu o le amatanga o la upo kalame ma la utotua mo oe. O le tatu ave o le leo wha mawhanwhana ia po ai lava o lo iai tutonu o le li o whalainga ia taimi o whaanoanoanga ma taimi whapena. Ia te tatonu la leo tatu pa ia uma ia vaenga ia mea o le soifuanga ma leo la whia ngai matangata lava ia o le merana e whia ngai e tangata i ona taimi pāanga noa ia malona matai. Ia le taimi e fo i e tangata i lona Afiafi. Tātou te leo toi tutu matanga i mga ala, ma whaailoa atu le Lalolagi, mea o lo whaale tonu, ma mea vai eli tangata, ma mea e nauna wai ia toe maua le fiso o ta inga malo tātou atua. Le aise isi o tātou e ato atoa. Le aise isi o tātou, mea lea leona o Talanoa so o le mea lea pe a tātou whaalongolongo o tātou atunu. O pe o le tala leo lo tau ave, sa ili le amir tonu. A le tatou te lo leia. E le aise isi o tatou, o le amir tonu ai. O le amir tonu o le atua. Sa ili e tatou le mea moni. Le mea tonu, o le mea talawhia ngai, malu suifua,
malu ola. Ina ua tātou maua le atua e ou le amia tonu. Ina ia lau matasi, le lau tātou le vaitau o le whanga furu. A wao ina tonu tupu ai, o le tauranga tasi ai afe. Na maua ai e tātou le mena, o le tau wā mi o tonu wina, o i tātou, ona o le tauranga na, o le tauranga e tasi ai afe. Na osi e le atua i le vā o le langi ma le lalolagi, ma le tautau ai, o le atua liu tino tangata e ala i a Yesu. Ioe. Ele nin tau o le tauranga tasi ai afe once and for all. Aua le fefe i swinga. A ia mataitu. Aua le fefe a ia mataitu. Swinga. Seu fatalo fatu nisi o mwhai na mafatamai ni tula Afiafi. Televise matavao le mafa. Le itu o lo feilo mai i fea. Ia malo Faafetai. Penani mautenga. Ia o le paanga masani. Mafatamai Hawaii. Stu tuna mai lei talo fauzo. Ia fatalo fatu tautua malao nanga. Ta vita milo. Ia fatalo fatu fo. Ili tautua malao nanga. I le mafatamai ni tula Afiafi. O lo fatalo fa mai fo i. Ia malo ta vita. Faafetai le feilo mai. Ana peleti, soifua manuia Tuilaepa, ia fatalo fatu i ana, malo le filo i mai nei vaenga o le Afiafi. Lucia pesamino filia, o lo fea o lo mafatamai Faafetai tele, Lucia ia le filo i mai ni tula Afiafi, pa anga masani le tatua la leo, lua tapu Bradford o mafatamai i Las Vegas, the Sin City, lua tapu ia malo Faafetai. Ia, masi utua fine, Lulau Adams. Lulau Masame Adams. Ia, talofa Lulau. Alofatu, ia te oe ainga Afiafi Manuia, mafuta mai au ki lani New Zealand. O ngau le malie o Kif. Ia, o matamata mai, ia pi umau Hawaii. Le vao Malaysia, ia fatalofatu foi, o lo fatalofa mai le vao, tala fatu ki tautua mana. Nanga nuu au sala ro pati. Mafutamai i fea. Anaheim, California, ia malo Faafetai. Perth, Mackenzie Senior, ia talo fausa, mafutamai i Utah. I hoi. Tamatuai o le Ese'ese malo Faafetai le mafutamai so. Malia, murianga tele maro. Manuia le tautua mana. Nanga whapena foi, ia fatalo fatu leo. Nanga. No noa te pora ta vita, talofa sister. Ia o loo, long time no see, ia leo toe mawale avanoa, toe mafatamai, ia alufatu. Ioane whaasavalu o loo whapefoi, we should think of that saying, it's better late than never. Manuia le pokalame Faafetai ua maua le fiso tainga, ia malau sunga, ia malau soatau ili nei Afiafi. Ioane, manuia tele le Afiafi, Faafetai ia le whaafonga mai. Loretta, seu fatu. Ia o lo fatarufa mai, ia mawhamanuia mai le au nanga Faafetai tele Loretta, alo fatu, paanga masani Tils Walker. Ta alofa Tils, le ala Forbes watching from Melbourne, soifua manuia lau fionga le fatonu, Tuilaepa, ia le fionga le fatua, Faafetai tele, fatasi le tua, i le pōkalabe o le nei Afiafi. Ia, mauarunga le vi inga o le atua, Faafetai tapu, Kingi to'o kamalo King T ia patalo fatu le tautua ma le nanga Faafetai tele le feiloi mai pesa leli longo vi i tuinga mala ia o le fape mai pi ia leli i Manuia le pōkalame le nei Afiafi lau sunga le fonga le pōkalame ia whalongo atu i le Coca-Cola i le City of Orange County talofa pesa leli malo le feiloi mai se tau whai li mwhainga aluenga ali Isole ia tau mai le lei oane so kimi so ifua manuia maftatu i au kilani nei God bless ia talofa tau mai lei malo Shelley tuiloma tanu wasa watching from Seattle Washington so ifua manuia lau sunga fatonu manuia le au unanga i le nei Afiafi whaudia le atua i lau sunga ia malfatua ia soli ia o le lofa mai Sally Soli, ia Faafetai tele. Ia sa o tau mai lei wawai toma. O to ina na sa whia le, pe o sana la le tau o le mea.
pe sana moli mau pe ai poto ina na o po se me fa pe na mai pe na koma po le ase mena iai ai na toe soifua mai to ina pe o ia na whaia le moli mau le na va ai i le langi io tasi le whaife au longa o le ekalesia Virginia tanao Faafetai Virginia tau vanga tu fatu San Francisco na ti munga na po ai na lau fie le ne yasu ia le lei Faafetai. Moana faatele lavi ia alofatu fatu tautua mareko se yuli talo Tuilaepa ma lo sufu Manuia ia male mamalu o le au whainga luenga ma na ia pese o le nei Afiafi Manuia le proclame alofatu lui pesamino ia whapena foi talo fatu tatu tautua male au unanga ia tusa o le mafuta mai sisifo lamb slate mafuta mai Sydney Australia ma lo Faafetai Emma Semi watching me from Melbourne Australia God bless po kati soifuanga seta tax ia Faafetai seta ia Dudney Tangaloa o fatu from Sydney Australia Faafetai tele sui ulima mafuta mai foi Sydney to tele yo ele au Sydney o lo tonu o tatu ile nei tula Afiafi Apelin Masua ia Lower Heart Wellington mafuta mai ai Faafetai tele ia le felo mai papa lo mano mafuta mai New Zealand Faafetai tele papa maleta aniseko ye Rome Wellington New Zealand so to tele mai tatu Faafetai lava au uso lo Tuilaepa mo ngaluenga lei Faafetai Perth o mai o malainga alo fotele atu o lepa leo soifua Manuia ton fapele IT le fartua ya sori o lo famai o lepa malo lava e le tautua nu mafutatu Wellington i New Zealand Manuia le onanga o le nei Afiafi iu pati eni soifua Manuia Tuilaepa lo fatu porirua oka i Wellington mana ia to o fe pese mai nai porirua Faafetai iu pati tai mole felo mai Janet Taunuu nu mania feo lo fataro viva Las Vegas na ia o te mai tai o femeli nai sel soifua Manuia lau feo Tuilaepa ma lo le foe ma lo le tauatai wharonu atu i o whai ngā ruenga so le whai mawhaini ngā ruenga le palangi whei ia alofatu mo oe fatua yo alofatela mo oasis Faafetai le felo mai Kalala Venus mafuta mai Sydney Australia Faafetai tele Kalala ia lupe le vao o fe North Carolina Faafetai lupe le felo mai Marietta P ia Faafetai tele mafuta mai le YouTube lau fafa perese au ki lani New Zealand Faafetai tele mo lo faanga lau fafa po lau fata ia Faafetai le felo mai pei tauilili ta lofa uso lau fionga le matua pei Faafetai tele o tamaito le alataua Faafetai mo porkalame Faafetai mo le tautuaina o le atunu lau porkalame ma le aunanga Faafetai tele atu ia malo le folau Manuia seunga lii fui fatu sautia Faamania le atua i lau tautua mo Samoa alofatu pena foi seunga lii Faafetai tele Pop ngasio malo Faafetai ia le mafuta mai fale pau Josefa o papo mafuta mai i auki lani i New Zealand Faafetai tele tei o tu temi whaamnoina pida le moana le au moana malo soifua Manuia Tuilaepa from Melbourne Australia malo Faafetai pida mei sa ngale matamatatu i Seattle ia le tele Faafetai mei ia le felo mai pele sola fea Dunedin i New Zealand Faafetai tele ia le mamau le meo lo tau mai mo mai ai Faafetai tele HAML faafea na pronounce le ngolea au vaa ia mana ia au vaa fengofia ia soifua Manuia Tuilaepa watching from Melbourne Australia Faafetai tele Rusia po oa shalom
Soft Radio USA malo le sui Manuia, malo le tawata I lau sunga malfatua, soli, Manuia le alo atu I au onanga matangofie. Le si ufafonga o le tai au fo shalom, Faafetai tele. Pe iso pito e Peru a Rusia. Pe iso pito tius, lopo e le si tius Samoa le nal watu ia palangi nei watu falo aki krei yaso ia watu ia waitress ia serve ia palangi fai atu le palangi le si tenye na serve e lau excuse me, do you have some do you have Samoan chews being chews for ia Samoa fai mai tara tenye. What? Facility do you have Samoan Jews? Any Jews in Samoa? Here in Samoa? Sorry, ma'am. No. We only have orange juice. we only have orange juice and apple juice. Yeah. Pira Ioane. Ia, pira Ioane, malo Faafetai, Amelia, whaamoana, to tele o tātou. Ia, sole alau te vai atu malau tamo mauhunt. Tālo fauso, ia, malo tau atai, malo Faafetai mo le tautuaina o le tātou atunuu. Ia, o Tafa ese, io sole, ma pe vai le lau au iu swafa, funny Stasia, Tafa ese, o loo whilo e mei whia Faafetai tele, ia le mafta mai. Luso, the legend, te lemi tole afoa, malo Faafetai, ia le whilo mai mafta mai I Melbourne, I Ausitalia. Faafetai tele uso, ia le mafta mai, tamatuai o le manu Samoa. Tasi Smith, ia o teine loko teine ia, mai seni eiko, ia Faafetai tele tasi le whilo mai lite te Vale. Ia o loo mafta mai, fuita ua lite Ausitalia, Faafetai tele. Tolu ka Farosa papali I si tolo Pereira. Io e sungaru leota. Ia. Fai malafo maise ta ufi fai ala fauari mau. Ele na tele le tufa e na lala tele auto ele fai maise ta ufi fai ala fausale. Malo Faafetai le felo mai Myra Eddie Pereira. CE io e Taualilo. Arnold Peteru. Letiana eti o lo mafta mai au te roa I New Zealand Faafetai tele Letiani Arnold Peteru Manuia New Zealand a inga fe ite o New Zealand le tauasa Bismet o lo o feno mai manase savai really oka sole o mai leone pa e tatu nai manase malo Faafetai tauasa le whilo ima le mafta mai. Te rini palm, o sao. Lower Hutt, Wellingtone, Laina tuu yang, mafta mai Sydney, Australia, sola ia matu tele o tatu. Faafetai tele Evelina, Ulika, Walika, Leolanga, Guresa. Once again, aware fefe swinga. A ia mata I tū swinga. Pio le thinga o te fia Talanoa iai le Afiafi nei. O le tusi whengai ma le tusi whaitau aso le whakasai le asone nei. O le a iso tusi pa ia tango whaitau ane. O le tusi ane mia o le lona mata upu wha. A le whi mua e o le suman valu. Ia ere se whaitau ngā tusi pa ia tatu porkalame. A maua sau avanoa. Whaitau. Whaitau. Ma e manino, ma e manmana. Fai maile, o fia manatu o le asona nafi, fai maile asona nafi. Ngā lulu e whaatasi. Ngā luenga whaatasi, fai whaatasi, ngā lulu e whaatasi. Matua whai no o le upu fōlele o le whea ngale ai. O le upu whaasa moa o le whea ngale ai. E sau I le upu lea. O lea, ngā lulu e whaatasi. E alana mafu o le upu whea ngale ai. Vaila le ka lamona ngana. O le upu ngale, e sau le upu ngalue,
Whtangofi lolo tatou at nuu ma le fausia o ngangana. Ave ese le u, letter U. Ai maua le upu ngale, fe ngale heai. A fa upu la le lona tuunga le atoanga o le upu, fe lulue heai. Ioe, e sau ina le upu, fe ngale. O le te tala noa tu le kalama, o tere o tala noa tu ini upu, fo i o le ngangana ma le anganu, ma ioe. Lea o te tala noa tu ia te oe, i le fausia o le ngangana, i ona upu, ioe, matulanga whapena. E taua la lau tangtanga i mena. E saua i u, maua tonu ala i o le whea nafi, ia ngā lulue whatasi. Ia maua le nganga o le ngā lulue whatasi. Fe ngale ai. Fe oe ai. Masane no utano e upu ia. Fe oe ai. Wala au atu, oe mai. Wala au mai, oe atu. O le ale winga o le nāmea. Tutu sama le upu lea. Ia ngā lulue whatasi. Fe oe ai. Fe ngale ai. Ai alana no fie upule, o le wala awina o ne e mia. Na wala au ne e mia, manatua, o ne e mia. E le iai le teimi folea, tusa o ne e mia na alu o na matua. O le tupulanga no matu o diaspora. Mantua vena utala noa tu upu e lua. O le tangata alu ese, ma le tangata tutoe. E ana utala noa upu ia. Langa e whetaui le lei mani tatou atunu. O upu ia, pei e a fuafua mai ai tu tonu o le nuu o le atua. Ina ua whatawhea sau ne pukanesa ave ese atu le au popoto, o le au malolosi, o tangata taua o le nuu o le atua. Saua ne pukanesa ta mo e lana sorofanua, o le sorofanua ta mo e tu tonu. Eoe. O le malu. O le me wha me melo i eri tangata Israelu, tangata Iutaia. Ae ina ua wha atonu e le atua ia Nebukanesa. Ne iesiava no le malu pe e pele le anganga o tangata Jews, tangata Iutaia. O mai aso le whanua ave uma tangata malolosi, ma tangata popoto, ata mamai, e tamalo tanielu. One of them. Eoe. Ave i Papionia. Soloia pāo Jerusalem, susunu le ai. Ai taua mena ufatu te tango e whaitau le. O le whe au o le aso le nei. O ana nafi o ngā lue whaatasi o le aso. Whai mai le whe au o le aso. Ua liae te tee. Le lei alo whaafonga. Ua liae te tee i lona whaapalangi opposition surfaces. Ua liae. A tango ne te tiro iai. E ai ma se senga peina fatu e whaanganga i mea o lo tūlai mai to tonu o le tatou atunu. Not only in Samoa, and everywhere in the world. O le teimi lea. O le tatou teimi, o le vai teimi o le tatou le whaanga fulu. O le teimi, o le tapenanga, i le osi ngā tauranga a le atua e ala ia Yesu. Le lau amata tu whapea, ioe, pi amata whapea, o te whaangai nei le upu o le Remnant, ma le diaspora. Lua i tu inga tangata, o le tangata totoe, i le totonu o le pāu Jerusalema, ma le tangata na ave, tangata na tuua le a Jerusalema ai alu. Ave whaamalosi, diaspora, o tangata ia na o i le fitus futausanga. Ta tonu la, e ala utana no mele, se i le leia tatu whanongolongo, langa lepe ila a lua fesasi, ila utau whanongolongo, i le mata upu na Talanoaina le fono. E pipi ia isi mesia. O te manatu fore ia auane i fe Ese'ese i manatu o tatou atunu o whaamuli mai po Remnant. Tangata tutoe i le atunu. Ina ua whai malanga ese le to atele ma Samoa ma tu ua lo tatou. E la.
He iau, no tu ua le atu no o ese whananau rau whanau whafo nei. Te pai le Mataupu o le fono ana le la. No I took notes i lato uma na sau noa i le aso na le la. Me o fōringa mai, wa ai fōila i tangata ma o lato manatu i lungo o social media. Pe o tau iai manatu whapea vailuaina. Pe o tusi mai le lima iai mātou o na nofo i whafonei. Le iso mātou au ngā i le atina e o Samoa. Aore whi aura lea, e le leina o tano, o le wala a wina o ne mia. Ina ua ave le nu o le tua, ave umatangata malolosi, ave umatangata ta mai o le nu o le tua. E ave i tu tonu o Papionia for 70 years. A lot. To telo i tātou whioti ele i o le fitus futausanga. Mai o le mea fōlen tupu. To a telo tangata na tu ua le lau ele male a Jerusalema. Na fo, na oa i mali liua i tu tonu Papionia. Whioti e o lesi generation en toi fo i mai. Ne e miela. O lesi generation na toi fo i mai tu tonu. O lona wala awina e sau e toi ati pa o Jerusalema. O le fo i mai la o lona wala awina toi fo i mai ati pa o Jerusalema. E o mai. Mana i tangata na fo i mai e toi. Matauria. O tangata tā ua umorni o le tua na whatawhea. Ai to toe ai na o le au mamai. Na o i la tau e le au ngai se whe au. E la tuare tangata pōre ngutu oti. E oe. Pau ana tangata mena e tau o Remnant. O tangata na tutoe. Na ave uma tangata le lei ma tangata i longa. E wha tutoe ne o tangata o le toi se malosi. Hai waila o i Samoa. O le wha moe mo tangata i na ave i lungo le plan a le atua. E le i avea e o atua mawai. E toe fo i mai. E toe fo i mai tangata ia. A o tangata fo ia, e iai le tala, o tangata nei o lo Manuia ai le Lalolagi, i tangata nei. O latou oa ma Manuia ai, matau le foi. Le ana utala noe le history o Hitler, ma le mafuaanga na ita te malo le Jewish mafasioti ai le 1 miliona. Na whaonga te maloa le meo le tala o tangata Jews o la tonu fasiotia Yesu. What an excuse. Ai lo le mea na, o le ata mamai o tangata nei. Pāwhoi leo te whai atu, o tangata nei o inventors. Tangata na lato te penaina le tele o pisi nisi le Lalolagi nei. Mea tau banks, tau tiro iei, o tangata mai i vanga nei. O le nei foi atu nu o Amerika. Telo inventors o Jews. Inventa elea mea, amata elea mea, te su e ale toto tangata nei. O toto mai tangata nei. O Manuia la o tangata nei. O le wha moe mo diaspora. O a Manuia i so se mea iai le Lalolagi. E fo i uma i Jerusalema. E Manuia ai Jerusalema. Manuia ai tangata tutoe. Ia po Remnant. Tangata wha muri mai. Manatu foi na ina ua u whaitau ma u sa ili tu silea. Ina ua foi mai ta malo ne mia. Na te le i talia ina to telo nisi tangata. Changes. Swinga. Pala aisi ina u whai atu ta malo ne mia o lo wala wina sau to e ati le pā. Lua te simana fitu le lautelo le pa mita lautelo le pa feminisi a so le se saua le manu le ka o le manu e saua sua malepe a le mafofonga e fefe i vanga au a suria mai latu te no ya sane pa latam tovia o tangata ia pina fefe ia choose to fo immediate mumuso e ati pa e sa o loto ela tu in and out a le plan le atua o tangata ia na whatawhia toi fo i mai the new generation e toi ati pa o Jerusalema 10 gates se fulu fai totoa
tāua i o nei, o nei talaia. Tāua i mo le tātou wawai ai. Aisea, e tāua le tangata whaamuli, e tāua le tangata malanga. E tāua le tangata ese, e tāua le tangata aisea. Lenga foi o tangata whaamuli, o tangata o ia e lātou te leoina, a tātou mea tōtino. 24/7. 24/7. Le lātou leoina o mea tōtino a oe maa uru tangata Samoa. Ai ala tangata rise. Remittances o tātou tupe. E lema whai na ola Samoa without remittance. Lema whai. Mai o le whaatawilinga le o le plana le atua ia Samoa. Trust me lau tala le tam whai atu. Ana whaapea ele migrate Samoa from 60, 70, 80 years ago. Ele survive le tatou atunu na o totonu le lau ele o Samoa. E oe. O le talamonia le whai atu. Aisea, langa o le plan, e a fua mai, e mawhai, po aia e whina wina me ia. E o foila le me tau whale a onga. E oe, mai fo i lava i tatu lava ai. O tātou ai e Samoa, na ia iau tātou la e masani, siapo, i e tonga, o laula au. Te sila fia e o matemine e mwhain tātou whangaina mena, e o matemine. E tau te sila fia mwhai, le ai. Le anga o le plan na le atua o Samoa, ma le atua o Israel, same card. Same card. O le plan i oe, e a fua mai maunga te tele, kontineta Manuia Islands, o Motulaiti. Ia manino, ia tau o tele mea, a o foila na tumu ta maiti ia onga ma le lei, ia o awina, whanau o Samoa. E le ngata i Samoa, e ave i fafo, e a samo i fafo. E leta mai. Le poto, e le ngata i Samoa, o ta maiti a the top students a Samoa. E su e le awala, e ave i fafo, e whalau tele, le sila fia, e le ngata i Samoa. E taua nei mea ia i le tatu ai. So e pā leni le lei, lea, le diaspora, ma le remnant. O tangata whaamuli e leo mai e tatu me tō tino mātia e daily. 24/7. A o tangata ua ese mawhai malanga mai. Olo lātou sau e reserve mo aso leanga Samoa. A wani whapea langa le e iatu i ngā shallow-minded voi whai mai o tātou tupe e watu na o tātou a inga e au ngai ai. Very shallow. Yeah, it's very shallow. Le ai. Le ai issue ai Samoa le tupe le fafo le foreign le currency le ea. Le o la tuai le tātou atunu. Tutongi ei pili atunu i fafo. Ma watuai olo ai tutonu le atunu. E te tau no manino. E te tau na malama ia tupu ai le no nofo whialo fani o tatu. O le wala awina la ne e mia sau e toi foi mai Jerusalema. O lona wala awina e ati pā e toi ati pā o Jerusalema. Ai tele tangata e le i fia, eksea, to telo i la tau tangata i to tonu la vole ai, pe e tau whaaloto lua. E fefe Vale, e fefe i swinga. E le manatu i swinga. A le wha malosi a ne mia. Se leo tātou e maua le malosi. A la tau fefe la ia sane pālata, matovia, e whawhena na tina e toe pio le siri a tātou. O to tonu o Jerusalema, e whapēnei uma iei mata o le atu alapi. E whapēnei uma iei mata o le Lalolagi. La pala ai la tatu. Ano fai mainisi. E fefe i swinga. They're afraid of changes.
build the city. E leo se mea na tatou o lea, pe lua 2.7 po lea tele arwita, o mai e whele mea, tau tele e whalangolango i rungu tatou malosi, ma le whewhewhe ia i la tau e whamatau mai. Langa tasi lem tau o mea kau threat. E whamatau mai, sane palata, tō via malatua, whewhele se mea na tatou. Se ta talo i le tua, o le sua i le silima, o le, e whapena, au le whewhe vale i swinga. Au le whewhe vale i swinga. Aia, e au o na mata i tū swinga ia. E iai me tauna sui, e iai me tarwhiangai, e me le tarwhiangai. Ioi. Le winga tonu ai le wala wina, o le generation o tamalea. O lea, e toe fo'i mai tangata. Tangata na whatawhea. O i e hafu mai le upure tatu te teletonu. O au, I'm one of the diasporas. Ioi. O tangata whatawhea. O tangata o ese. Ioi, tatu ese maro tatu atunu. O le wha moe o tatu ni ina o ese. Maro tatu atunu. O a me Manuia. Ave. O a me ina ua uma totongi pili o mena tino whai. Ave i Samoa. Ia. Ele avatua teu malu e tatu ainga Samoa. A whapea te la fore se lautala i Samoa. Ele avatua nofa na Taunuu or se lautala ana. E maua lafo nei, maua nei, e uma nei fo. Eoi. Ele te ua tau ainga whaavavau amene. O le whaamoe na Taunuu atua, e rotate le tupelea. E whiarua e le tupelea. Eoi. Lea le tau o ia mea. Ia o le nā. Aua tātou te mawhau whapena. Langa wau whaitau e whai i tusu singa anis tangata. E whai maila le whi au le aso nei. Wāli ia e te te. Eoi. Manaia. Saua i le ngā lulu e whaatasia nafi. Ali ia e kamo ki ke e le aso. Ai a fuona. E sea e lente te e. E whewhe swinga. Afraid, scared of changes. Eoi. No whalongo longo ana nei le fono. Maua so uawa no le nei aso. Mo whalongo longo ai. Sui te tasi. I le tūla fono tau Faafetai. I le tūla fono tau Faafetai. O le tūla fono tau Faafetai. Mo mea o le online registrations. Ia o le ia. Pe le sile mea no te whanongo longo ai nei. I've listened enough to know that we are in whole different views and educational understanding of the world views then and now. Tulo. Ko kele Samoa ngā onga ngā. Ia. Lei o paniania whapena. Ia, matang whipo. Klame Faafetai misra whata. E ele taua i lau whanongo longo. O le me, tasi lea pointu tilo iai. Pei o le iai le mea, the main concern. Ma u whapea mai e nisi. To te la latu e Lalolagi ia le tula fono, tau Faafetai. E Lalolagi ia le system, the new system. Ai au mai whaatasia ma latu concerns, nothing wrong with that. Taua, o loo lea teletonunga, o loo lea mata telefono, o le majority o latu, e talia le tula fono. Ai o le nganga Faafetai ia te au. E au mai whaatasia ma latu concerns. O concerns la ia. E whai mawhale a onga. E whai mawhale, e leo whapea o te te e mai le tua ngai. Al me tonu la leo te whiwhi, o me ta o le ngai o le malo. O lea, au mai me e popole iai, ma molea, mole whai ngā malo, male minsta, ma ilatou, o lo fausia tu la fono lea.
So moa ua ia tō tasi, e leo leanga ia manatu i lato. O le au ngā manatu ia, e fausi ai le tūla whono lea, ai au nei ngalo. O nā tūra o meo leo langa nei. Nei la wela tau te toi fo ia le nā tūra leo te tala no soa. E le aise si o tātou e ato o toa. E le aise si o tātou e le aise si o tātou e tū mau pia, e foi lape o tūla whono, a pasia tūla whono, e mauti no lava. E foi me whale tonu ai. A ore wha moe mea ia, mea lani whai meila soa nafi, ngā lulu e whaatasi, aisea, wāri a e te te, a o te te ea, e whewhi changes. E taua tele, ina i mea ia. Aua le whewhi, aua le pala ai swinga. A o swinga ia. E a oa o mai i tātou i taimi uma. Vai whela auto le opposition. Lea la vai whele upu le whiaura sonei. Opposition surfaces. Ua lia e te te. Whiauna le so. Ai leta te whaasamoina ia le tuangai, ia le whaapalangina le tuangai, o le opposition. A tilo la iai. E leo ni te te e leanga, e alana te te e. E iai le mafuanga len te te e. E iai ale te te e a e ita i le tūlafono. E ita i le vaenga o lo tūmalo. And you can tell that. E tasialo whaalongo te te e, ele se te te e mawai se whale a ngolele. But most of them, i lau le whanolongo. O lato mea na popole ai. The most of their concerns. Mo mea e fausi ai se melelei. E whaamalosi ai le tūlafono le tau whai e pasia. Ai leo ni concerns for le but ia taua ia lau whanongonongo na ia concerns e whapena e ili foi tua na o lato o mai popolenga e tate whaitau atua tate whalongo tua li popolenga e leo se popolenga fule le e au mai ina ia whaamaro si ai le tūlafono a o le popolenga e au mai a e ita ile vaenga o lo tū le malo a to tele o lato te umean o walu le ili tui te tasi ia malato fo i o ki ram fai watu fo i lau analysis. E anga i latu o latu finangalo ma manatu. Ai mo wa ura vaia. Taua. E taua tele i lato na tu la i le aso na leila. E taua. Ma e pe o leala pe i lau le whanongonongo. Pe o lea whato a tau mane e mai fono. Pe o lefto atau ina ua Talanoaina tula fono lea. Ale mea lau te atai. O lo whaitau atu tusi whaitau aso. So le ka fio lae so le. Ke le lope na i loe le atua le teimile nei. Ma Mataupu ia tusi whaitau aso le whakasa. Line up le lei. O Mataupu o le aso ma le aso nafi. Ata whaitau atu la le tusi le ane mi e wha mo mua o suma, au esau tusi pa ia ina, whaitau ane, whaitau ane na e tilo le iai e wha iai lau research, sa ili le lei, i mai le whai mo mua, o le a le context o le wha aia le tusi tala, ta sini na me taua e tilo iai. Lea le taimi o lea le va ai tu stala na mafua ai le toe foi e ati pao nanu. Tu sa lei alam tato. Ata mafau ta te toe foi lo tatunu. O lea le fa moe moe. Ia, ore na. Ai moe tatou foi o lo i fafone. Ia, ore na. A ua maua se vaenga tupe ese mai ua uma to tongi au pili.
Whamoe aia. E la fo i Samoa. E le whaingo fie o tātou tofi. E le whaingo, it's not easy. It's not easy to be a what? Diaspora. E le whaingo fie. Aisea, o Samoa la waia. No Samoa. A whai o le tenga lua i Samoa. Peilau nupi wha. Whai meo le lotu. Whai meo le akalesia. Whai meo le nuu. Whai le montanga. And then, no Samoa la wha. O tātou i whakatai diaspora. I la latu atu, le Ese'ese la leo le Remnant. Ma le diaspora. O tātou diaspora, e turongi au pili i nei. E te ngalua i nei. E tutongi lau tax i Australia. I pay tax i New Zealand. E iai te le lau sosoani i le malo o lo e nofo ai. E tutongi au pili le me te nofo ai te le nofo fua i se fale. O le maupili, tutongi o pili o lau Vale, o le fale, o le kesi, o le wila, o mea uma. E le whapenala Samoa. O mea la tutoe. Uma lau whaasoa, uma tutongi pili. Ai wala au menom Samoa. O le nā. E le mwhainta tutu ua. Pe a whai e tala whia ngai male whaasoa a tato, diaspora. O lona winga o le tala. O le se senga la le Remnant male a fui, male diaspora. O Remnant taia, e ngatai Samoa. O Samoa, na o Samoa lava, siana whaasoa. I le toi whaasoa mai whafo. I le toi whaasoa mai New Zealand. I le se Samoa e nofo i Samoa, ai tu tongi pili o lan whanau la New Zealand. Se ia vanga nā. Wa le fe soasoani le whanau New Zealand, i le ainga le Samoa. Hardly. I don't think so. E le mawhaina tatu no nofo i Samoa, atu tongi mai Samoa, pili New Zealand, pili Australia, e le mwhai. E wha valea. E wha valea le mea le nā, pe a tupu i a tūranga whapena. O le mea tatu teiloa. Ioi. O tatu, e fe soasoani i Samoa. O whaalave, o tupe mana o mai ai. Lela, e tausilua la si mea tato. E tausilua la si mea tato. Ai le mawhaina tausilua mai Samoa, e ngata i Samoa si ala tō amio. A whai o la develop Samoa, e developa na o Samoa. O pe o anga i mea ia, e lua. Langa o leo te wa ai atua, pe o tau whape nā tusinga. I la tau, ma la tau tam whai e wawai mai tātou diaspora. Ia ma le la tau. Pe e whape nā. E whape nā le waai. E whape nā le waai. E le whaingo fie mo i tātou o lo no nofo i whafo mai ma Samoa. Na ngata le tātou tausinga na o tātou i whafo. E tausi nei, tausi Samoa. A o Samoa, na o Samoa. E ngata i Samoa si ala tau tausi. Vai la le se senga mea. Am I right? E sa o le tala le whai atu. Pese. Ewe. Ai awara leo mai tātou i e tusi lunga o penga ta wha ilangi. Ma pe fōlinga mai ai o whaitau wina. Wa reiso matua ngā ile tunu ile Mataupu o Talanoaina le fono. Whai e te le manino i lo wala wina te sau i whafom Samoa. O le whai atu le tala. To e wa ai le lei a tātou i a Samoa ma tātou ne wai whafo. Mai le amatanga o Samoa, tasi lea fesoa ni tele i le ati na e o Samoa ina ua amata ona migrate tangata nu. Not only Samoa, whapena fo i atonga, o Fiti, nga develop whaatasi atu nuu la iti uma o le Pasifika, aisea ona o kone tiniata te tele. Ua migrate i ai tangata o islands, o atu motu. O le wha moe o le migration lea, ia si itia a inga o islands, o atu motu.
E le mawhaina ola na o atu motu, ma tumu wai le population to tonu o atu motu, ma fefete whapere population in Naitamai Islands, without moving out, e sao pese. E sao pese. E le mawhai, le ala e tiro la le population Samoa. Le ala ufai tau whapea. O le population Samoa, 200,000. To te lo le population along Beach itself. 400 something, almost 500,000. Long Beach alone. Aisea, e leo migrate tangata pau ale migration e mo tangata nei, o lea, o palpala, ele, o le alu, i le manava, o le ele, o le oti. Eoe, o Samoa, le ala u whaitau whapea, ua sili atu le afoi, le population o Samoa, i whafo mai no Samoa. Tanga o la whika e, whai ange la lau maths. A whapea la lua se lau wafe tangata le Samoa, tolu se lau wafe le, 5 se lau wafe le Samoa. O le ala wa aia Samoa te mine. You tell me. Le ala wa aia Samoa. Pe ana le ai le migration. E tele tala tangata. Without the migration, how do you see Samoa nowadays? Tutelo. Ana le migrate Samoa. Tuteva ai e temin. Fetaua inga. E tau misa. I whanua aisia. Tau sa ili mea whanua no nofo wa aisia. Wa overpopulate le Samoa. Eoi. Ese sere tala pele. So le is all about here. It's all about here. I lunga whao ngā ta tau o le mawhauwhau. Eoi. La tilo e la ia toi lau. Tilo e at nuu nau whai mai la, you're ready to sink. O le ala le wa aia tato. Le ala le wa aia tato ia niwela le wa aia tato ia toi lau. Pe ana le migrate tangata o atu motu la hiti. Pe ana le a apa mai New Zealand au mai e nofo i. Pe ana le a apa mai Australia au mai nofo i. Le ala le wa aia tato. So le whaonga le mawhauwhau. Eoi. Ana le migrate tangata. Le lope whawhiwhena no nofo tangata i Islands. Whai maile upo le tunuu. E a fua mai maunga. Le Manuia. Eoi. Tāua kone tineta te tele. Eisia, te tele ele. O whea o fia whai isi te tele ele o saina. Overpopulation. Overpopulate le atunu o saina. Mele ala nifi, nau whapea fwoi saina ia. Ile la to fwoi vai. Eisia, sa ili lau ele e o lai o la tu tangata. Eisia, ua over, ua to tele tangata. Ai a feta wa ila tatu le shallow o le mafau. Ma tatu fai mai o tona I fafo. Ha o le so to wa nga ia Samoa. Shut up. Faafalvalea ia sole. Faafalvalea yo ia langona. Leo te fai atu. If you are living in Samoa, be thankful. Ma ai whalelea tato me totino. Ioi. Nai tau atu ia te utau le wala au 24 hours. Be thankful. Ioi. Ai a matu ni e usu le tae au le atau po wafti. Ioi. The time I worked 2 jobs. And I don't want to remember that. I only have 1 hour sleep. I couldn't make it. Tasira masina, no whaiai, and that was it. I couldn't make it. Ele mwhengo whaia. E whaavalea le mea. If you have to rest,
E le tupu le Samoa le mena. Na o atu nuu nei fafo e tupu ai aisea. E te lenga lueloa. Te le ai te le inu. Samoa. Tusa pele sau tupe. Te pese pese atua whale o lesi ainga tau marifu o le umu ma le velo saka. E tau sami atua ia. Mau le free chow. E te le mau ai fafo nei. E mo tātou e tusi whapea mau tau tusi le lima i a mātou nei diaspora. I consider myself a diaspora. Because I left my country for a reason. I left Samoa for a reason. Ia le ngata lailina. Atu te lo fo mea laina ai atu nu te tele nei. Ma donate atu being a good donors. Through the bank, the World Bank, i tatu atu nu. Aisia. Because they know exactly they have our people paying taxes to them. New Zealand, Australia, America, and wherever. Peritania, no wanga ifo isi Samoa ngai Peritania. They pay tax. Lau tilo e wa yai tangata nu o tatu malo wanga i atu nu matotongi ai tax. Wa yai lo latu sao. Ina atu nu. Me vola la nea tawinga o whienga donate atu i Samoa. Aisia, ele whapea mo mua. Taimi nei, ua amata na migrate tangata, ua talangafa tangata o tatu atu i so se vaenga o le Lalolagi. So ia tu te whaitau whapea mai, ma. Ia, rena. Whawhiana vatu vaana e Australia. A vatu lesi vaenga a seta foa i atu le tolu se 4 miliona e no nofo tatu o num whaleanga. Ala mena. O afu o tangata Samoa e no nofo te tonu Australia. Le awala fwina na whaingo fia ia Australia. Na donates me ia. Aisia, langa lau to tele tangata Samoa, they pay tax. Ie lo latu sao. Alu lo latu wola i te tonu Australia. E whaitau uma, computerized me uma. Ele ia watufua, na mafua ona o tangata o latu diaspora. Ele o whaingo fia ia tātou na so na talafo, upu matala. Latu, le lawa uma, a watu whaaleanga, tasire na tolu se 4 miliona le tau o le vaa. Lava le ngone vaa. Na whanua, momua. 30 million. That's a lot of money. Heaps. A lot. Pe lelei, pe leanga, tangata no fe Australia, pau or tangata tanuna la te Australia le whingaruanga. Hola le benefit, Tele meo le leo se sau le atunu, a te hola le benefit. Tangata la nai le o te taritonu. 99% so kanga kai Australia. Le lako sau le vaa. Vaa o Samoa. Le o wha alua vaa na watu i Australia. E le va ai alofa la tatu Samoa i whapena. Se o fisosoani atu pea ia paniani langa o le manao paniani fole le ko word for word longa malama anga io e. E lana ufa mtalatua langa mawhaina ave ia tātou le upu diasporas. Once we left our own country, that's why kau ki kilo ia le upu le apply ia kako o diasporas. Apaniani. We were not scattered. E sao.
Ele iskera ina pita to choose. But if you really look into it, na e manamla mai le mele tam fai tuai. Ai ele o le tam fai fa pena e kau ki le ai. Ele fa pena ave fa tanga tau tatou. Ai o le ale fa mo e sim Samoa. Se fa mingsis. Na e fa mo te sau te tafau i Hawaii eri pani. Le ai. Na e sau te sulu maleol, sulu maleulu. E te whainga luenga. O le wha moe na tatou SM Samoa, tatou te au mai, tatou te sulu maleulu, tatou te ngā lue. For betterment for ourselves. A tau te leo mai tau te tawhawhao paniani. Le winga na leina, sila totoa. Tau te leo mai tau te tawhawhao. Tatu o mai whawhu tau te suru maleuru o le whamoe moe Manuia for the better future. Not only us, but our family back home. Le Manuia o mai ama le tatu atunu through remittances. E se sela pe sautala. O tatu te opong sa i mea. Whamure mole pani. Oe te whaitau whapena le langona le whai atu. I consider myself as a diaspora. Yes. Te vanga na, se fa menga la se tala sesi. Na tu ua sa moa te sau te ola fatu risi atu nui fafu. Na tu ua sa moa mano fa mo te sau te eva fa solo atoi fafu. Mea na palangi leo atu sa moa te afafao meli. Ina ua. That's their retirement. Ole ta fao nga lua te usanga atoa retire lo o ta fao. O tatu te mai fai mai ta ele o tatu. Ai fa pele o sta diaspora na elole no winga nga tu ua sa mo nga so e vai fafu. E sa o pese. Lena. Alang ka ko ua sa mo kau ke o mai. Ne fa se me pela ele ngai pe ka ko fanga le upola. Ako me langa o lo fainga luenga ile luanga tasi le tulae moe. I was a slave. So ke polonga mule. Ia Manuia lo fa na. Ia Manuia le o tunu Samoa. Pena e sau e te aonga, pe po le almena e sau wai ili ipani, e te li sau te tafau, na e sau e te aonga. O le almena fai, le almena e le aonga i Samoa. E le lava aonga i Samoa, pe afa pe o lou le fa moe mai. Na ala na skorsipi mai fafo, na ala na mai top students i fafo, e le lava aonga i Samoa. E kako mai funa i fafo maua le poko, fai aku fa fia poko i fafo ngi. Mela nga se ina kako. E nga ala kako mai fafo. Wan fa mai nga. E Ese'ese matanga wala nga mai fafo. Ai le iai masesi nga sau i fafo masonga fa moe. E sau e tafao ma eva se i o mai leoti. Kako mai kau ke suru ma leulu. Ina ia, Manuia li stangata. E ua rama mea koe ngā mangaku whawadwalea ngā si uso pani. Whawadwalea koe ngā mangaku ngā. Toe kilo le leilo si la fia manu luanga iai. O te le nau na uso so hatu awa pēnā i ati oe. Toe tilo le lei iai. Pēnā e tu ua sa moa te sau e tia onga, whato asu e au tu pe. That was your reason. O le reason ana ne sau e te sau e sia. E le lava onga i sa moa pe a whai. O la reason nga ngā linga tu ua sa moa. Ale ale mea linga e rula onga. O lo wha moe to have a better job. Le ala le mea na su e nā pani. Look for a better future. E ha pani. O wat fo ia. Ele ye malama le ia tami savai. Malama le tami savai me ye tam fai atu. Ole param laina le mele uti tam fai tuai. Ia.
O whaalongolongo, o whaalongolongo le whono na lila. Sole. E tupu e whanonoa. E ai. E tupu e whanonoa. But, o lo challenge lea. O le challenge lea a Tuilaepa le tau talatu. E mawhaina ola Samoa without a remittance. E mawhai. E mawhaina ola Samoa without a remittances. Can we? Are we? You're interpreting diaspora differently from most. How do you know from most? If not all theologians, tui, o loka o se usoro pani ani. Ia. Pani. Ia, po le atu inga interpret. A yeila se sa mo o ye i wharono mai, e tutusala na interpretation pani ani i le diaspora. Ia, let me know. Ai o le whaita wina o au, as a diaspora. Ia, o sau i whafonei. O te le i sau o te ewa. O te le i sau o te tawhao. Ia, diaspora ia pe ina whao ngā mai tu tonu le nu scatter. Ia, mena tatu tilo ia ina ua ave whatanga tautaua. Dispersed. Ia. Ia, te musu te whina watu le mena e pulata te ia malona langona. Au le tā ua le e tau on tātou titilo iai. Tātou titilo iai. Tātou titilo iai tātou ia o tātou ese mai Samoa. A whai la e te le isau ni, a whai, if you don't consider yourself as a diaspora or diaspora, so o le ala tūranga iei oe. O le ala tau o ele na sau fafu. Na sau e te aonga, pena sau te whengaluanga, po latunga pena sau te ewa. O le ave e seo tangata ia. O le toi foi mai o ne emia i le nuu o le atua. O le toi foi mai. There was a purpose. O le toi foi mai o ne emia. O le walawina. Toi ati pā. So te tiro e le melea. E whapena malava foi le tatou esem Samoa. Tatou teo mai. Tatou mai te sa ili Manuia. Sa ili le future. Le luma na i Manuia. Not only us, but for our children. E ola e whaila tātou whanau. E se wanga nāra ta mai titi na tele iloa inga tātou ia nau mai pioneer. Pioneer lo latou wala ia tunu nei. Ia. Alai lo le lei uma e tamaiti. Ua whiolai. Ai se ole atopi o nanu a ingo e muri e nanu e palangi. Ai ana no whanau whai Samoa. Ia. Ia. Ua maua wanoa. Ona o i tātou. No mai e asa le melea. Tātou e tau asaina. Before us, there were other people. Before us, o i lātou na tau asaina. Pe foi la paniani. Le foi isi la fie paniani, a fai ele o paniani, a fape o ia le generation, a fape ele generation mo paniani. Le la ilo e paniani. E ai la i tangata nei luma tu ia o lātou ia, na tau asaina. O matua ia, na tauasa ina leo o mai o pani mau. Ia tunu nei. O te le isau i nei, o no fwy sisia me no sau e hilo uso matua na i nei. No tau ma iai, o sau o nofoi under his roof. O ia la, e consider, o ia na pioneer ina. Lo o mai i nei atunu. Whape nao tatou mawhauwhaunga, tatou lola i lea, tatou te loai, le ai i lātou na momo, o i lātou na whea ngai ma le tau wasaina,
Ai leo le mawhai on tatua mai, whapena tatua mai lo tatua leai. Tatua mai, we started from the scratch. We started from nothing. Ia. Lela tā peselea. Umar peselea. Ona uanga i rola i e fono. Uanga i loa vatusina u tama i analysis le titi. I sui fo intutu la ina leila. A pena o a mata si mesia. Ina i a vatu ai le langona. Leanga o i tonu lava. Lau whanongo longo le fono na leila. Ta tēnā whanofo peia e whōringa masole. Sia peia o mā kou i whafoia ka len kau e vesi le fono. Le tausa i linga o se avanoa mātu te pālota tu e whafo. O tela o isi tala. Sole. Peia al mga kufo le ngale o soa ngol vale le alwa ko elengi pase elengi kupe. Pe me ia watu i Samoa tapu e ata. 5 fingerprints. Toi oso vale, toi sau, toi oso te me pālota. E mumusu le mele la. Ale tau o watu ale langona. La mele whaongai tatu konsula i e whafo. Peo mena le na matua matamata i o tupai. I le mapo kala mena po. Ma lo sirane, ele whaongai na tupe i tutongi e tatu konsula i whafo nei. E tango fia tu lo pase se te oso i lunga i New York. Pu e lo tata, whai ata fingerprints, la fotu i Samoa. O ore te mir palota, to tongi na le fia ele teitei, tu saman pase se ele tu i Samoa. O ta oso lunga i New York, whai le palota, ele me whai. Whapena foi au to New Zealand, tatu Talanoaina le wha mama avenga. La me tatu te le vai umai tu umanei. Ala tongi la na o konsula i whafo, alo i tupe, ai leo whainga i te tau, e leo leo ngā, tasi leo ngā konsula. E tau sao e nei tale whai tupe lea. O whano noa e whai pule leo sa whata sole. O whai mai o tala le whai pule le sa whata sole. Whai o le whainga leo le pālota tatu rawinga. O le whainga o le pālota o tangata ese. Tangata ese. What a word from his mouth. He described us. Ia wala. O le ala le tau ngō tātou lea. Si o uso o pani. E whaingo fiena e talia le upu lea. O le pālota tangata ese. And who are we to them? O ai tātou i le latou whaitau. Ina o tau whaitau te pālota atu through the online system or whatever system. O le hare whaitau. O tātou o tangata ese. Nea lawana o sa o le tala le. Nganga nei Tuilaepa. O tātou o tangata tataa. Are you fully agreed with that? Are you? I'm not. Whai mai le suilo sa whata. A whai e pasi al palota, o le whainga lo le palota, e palota mai o tau nei whafo. Ma le population o Samoa nei whafo. Ma le new generation, generation 1, generation 2, sau se Samoa nei na whanau, i nā sau nei le iloa le men tuela tu whare nei sau, ave ele ngoa matai, whai le palota. A whai la o lea, o lono winga, o le palota a tangata ese. A whai o lea, o le pālota a tangata ese. What a word. Ka whewhe sole. Ka whio la e sole. Ai sea ua leipo lai whapea tatu. Ai sea. Ave ane lava le ita fo i o le whaipule
ngai le whatutua i le tu Samoa, ma le tu lai mai, ua tu lai mai o le malo, e la tau te pulea le malo Samoa, e ita i le tūlanga lea, ma lafo ia la fonga whapea, o le pālota a tangata ese. So sad. O le pale mene o Samoa. O le pale mene o Samoa. O i la tau e fausia tu la fono o le atunu. O i la tau te tilo iai, ma va ai iai. O le almelo tatu tilo iai. Tu te ilo le mea na pa ua le vaenga le ataruai. Mea lea tasi lea mea taua, o lea. O le mea tau whamatau. Mo le ola tau whamatau. O le ola tau whamatau. O itonu ana uli liu e se ai. Itonu na uli liu e se ai. O le ola tau whamatau. Aisea. Tau te loa i le whainga o tūla fono. Le whauina o tūla fono. O tūla fono ia. E whaanganga ia. E lafo oe i le wharipuipui. E tongi oe e le mau o le teime fina wina ai. E pe fina wina oe fina wina au. E te tūla i loe to stand up for your right. The answer for you, for me, for all of us. O tūla fono. E ave tatou i tūla fono. Lele wa e sila to toa ye le taimili nei. Leo tatou vai e leo tū malo. E leo tū lai me o se malo e va aia Samoa. A le ane me le fai mai. Threat. Over threat. E leo ni tangata o lato va aia le malo. They step over somebody's foot. They step over somebody's foot. E whamatau. E whamatau i lea. Ke se sero ave o tūla fono. Awa o fia na nafi. O fia na nafi o toi ta tala ta mai tai o Maylene Brown. Tau te lo o tau. Ina ua whalongolongo mai le whainga maloma le whamasino. Lea ua ngai Samoa a ngai le United Nations. Tau te lo le tā ua, langa o nei fo ia tunu, na tau te sila fia tunu. Po la tūla fono. E tā ua le va ai o tūla fono i whanau. Ma i la tau e teike ina whanau. E tasi le mta upu tā ua i le va ai le United Nations. Malo o whatasi. O sa wanga. Te tonu ainga. Ar me tonu ale o tato va ai. Le hala o Faafetai Stina, la le ua loka tua ia le to ua Samuel. Le la na mai fai me le sifat. Ale o mai la ingo Samuel. E ia le fana o Samuel o malon to lua. O ai la tike ina i tamai. Le o fat papu male ngali. Molea. O lesi mea matautia lea. It's a civil case. We all know it's a civil case, not a criminal case. How do they treat these people? Whawhiwhenga treat te tāta nei. Ioi. E wheso o tai mea ia. Ma le mea lea o te whina o tuai. Ale tāua ia. Tāua ia o le walauina o Nemia. Toe foi. E walauina o tau titi e la toe foi. Le tāwhianga. O le whamoe moe o tau. Na o mai o tau e a o onga i to tonu
o nu ese Papunia. Your job to go back and rebuild the city of Jerusalem. Tauia. O oere tangata tiu all over the world. A o ori taimi e whai whinga ai maaso wha manatu o lau ele ia. Is they find their ways to go back, to celebrate together. Aso wha manatu ma whainga ai tu tonu o lau ele ia. Ale vala awina lea. Ole vala awina lea. Olea. Tue fausia pau Jerusalem. Ele fa moe fu ini tatu Samoa. O ta fa noa na leila. Tongi lunga, tongi lalo, tongi lunga, tongi lalo. Io e. Ale aunga lea, olea. E ta tau ea o no matu palo tatu. Pele ai. O le mea o lewa nei to tonu o tula fono. O le system tuai po le system fou. Po le atu inga system. Pe tuai, pe fou, pe... Io e. Pe sama mu ena lan mea mata viole po le ale lano le system. Ele o le mea na o tau saili. O le mea o lo tau saili atu. Lea lau wa ai ia Samoa. Wha muli mai ma le Samoa ua ese atu. O le ale wa ai atatu. Lea lau tau sila ia Samoa. Sa ili malo ia tunu i fafo. Ma le Samoa o lo leoina. Tatou mea tō tino. Mena len wha ingoa. O tō nai to toi. Ele se upuleanga. Remnant. O tau fili tau te wha muli mai o tatou lau whanua. Nothing wrong with that. Au fili fo inisi. Eo ese atu ma Samoa. Se ia sa ili se vai ngā tupe. E lave a iai Samoa. I teimi uma. Pe ale lavalo nati na e. To tonu ele ma lau whanua o Samoa. So e pāleni asi equation si. Pāleni lelei. Ai ala ona le pāleni. Ina ua whelotoa i o tātou tangata. Ina ua wheloto leanga i o tātou tangata. Eoi. O ai, o le mesili o na vai. E to atasi le tangata e whaia, e creatinga si mesia. And that's even worse. Eoi. Tātatu pese, foi mai, ia ona ua ngai rola i le tatu fono. Fai sau, ioi, tam fai analyze ia sui fo intutulai i le aso na lela. Usimena fafonga. Mali, you my ya oe, for
Le fetu lima. Le fetu lima, the 5 stars, ma le pese, pe a fai e te arofa. A fai e te arofa. Give us a chance. Ioe, a mai se ava noa mo I matou. Watu te tuli loa le system tuai. Io matou fio sofi valele ma felele yatu I Samoa e palota. Give us a chance. Fao ngā ia konsula. Ioe. Fao ngā konsula. Fai umatu I nei. Ia meo fingerprints. Mea uma whapena. Pu atu reta. O tunu e masani mena. Ioe. Na matelefono na leilai le sui o vai maunga lua. Maunga lua. Na fionga le fai pule le na tai, Victor, Faafetai, Tamapua. Tasi le sui, e le se sui ngā o ia I tutonu le pale mene. Tasi le sui e selo na fina finau I le proketi, 5 se fulu tasi. I tu malo. Tasi le sui. Le lei whatautaia lana whono whawai. Tasi le sui. Newa o ta watu. Na tūlaila le sui lea na leila. Na ia langolangoina le tūra whono tau whaofi. But, there's a but. Moa waia. Talia. Talia mad Faafetai. E fai mai lona manatu. O lona popo lenga. A fai e delete pe Afiafi le lola tu wai. O lona winga. E ono a faina tu e mawhai pule o lo iel tem nei. Ai ta tau o na iaila o kometi la tu uma I tu tonu. Si isa o mai a tu le lola fau. Pe a tu e iai pasia ia whaonga le lola fau. Fai mele mona na manao. A fai ar whinga lea. E a pe a matatu. I sui fai pule o lo ieli pale mene tem nei. Ia le resi Talanoaina. O le maota o lo iai nei. Mana ia. Moa ia o te fia iai. Fai meisi o na manatu. Ia whaafaingo. Ia na te langolangoina le new system. Ia whaafaingo fie mo tangata uma. Talia. Mana ia. I saw e lola masiana one of his concerns. One of his. O tātou nei whafo. One of his concerns. O tātou nei e palo tātou I whafo. Ele manino le lau whalongo. Po le atonu le mea ngai ai mo I tātou. Ioe. Tasi si mea o Samoa ia. Peina te wawa ai le new system lea. O mo mea le hacked. Le hacktinga ia ma le virus. Ioe e mawhai o peo lana concern. Mo sen mana ia. A whape te o ta senta kunga ia se Mataupu anai le system furo iai. A le a watu la ta computer se virus. E ono Afiafi. So that's a very good point. But o le concern numen mo na ele I manino ni po fair me tuai. O le pa lota atu o tātou diasporas. But diasporas. Ioe. O le suile nā mai vai maunga ia na ia langolangoina ia le iai le tula I mai o le pasia o le tula fono. A iai lava nai vaenga pe e pauale mea e le leile ia ai pa I loa I lo tātou pālota tu lunga o le online votes. Tau whetoi lo ina. O te le loa po o le mawhauwhaunga fo pe o le iele tala fo le o tātou diasporas, tātou tangata I whafo na mafua ai o na iai ia tūla I mai le whainga mālo o lo iai tim. Maybe that's their main concern. Maybe not. What do you think?
Tau iele mawhauwhawha na o le majority of voters ma i latou whafo na mafua ai o na whesoasoa ni tele i le tūla i mai o le whainga malo. Nei wai ai. Ai o le latou, ai o le latou popo lenga tele le na. O le sui na o vai maunga. Other concern, o le online registration. Na ia wha matala i lola ia leo lesi concern. Whai mai o na relatives from overseas. Te le loa po New Zealand, Australia po America. Whai mai na wala au atu. O le la matu tau whai matu te le stalatu. Ma matu vote atu, it's about 50 of them. Le la matu tau whai vote umma turawa. Matu te lango umma i a te oe. From overseas. Ala mela fai mapopolenga pe afa pe la o tu umma. Masalo o ni mafaufonga o le sui. Ia, i te i po sona tausonga mai savai, po sona i fe Ese'ese ai umman mena no foi. Ia, a Taunuu o le nā. Ai pēna ia au mai am awala, one of his concerns. Ia. O le sui nā vai maunga nona lua. Eo e. O mai loa le whaipule tamatai. Tasi la lea sui le i whaingofie o na tau whetu unai ia lona whingalo mo na mawhauwhaunga. Langa pi kau personal lana vaai. E tau personal ana saunoanga. E tau personal i ona mawhauwhaunga. E iai ale mea fule le anchor, o le mea le ita. E you can tell, afa pe te loa le o te vai atuai, o le sufe pule mai nganga ifo maunga mua. Ia, po le tamaitai fai pule tamaitai. Fai malo toa kika stars a kau. Mai le nganga ifo maunga mua. Na, e tele, popolenga, o lui tau, o challenges, o le mau mea na wha matala mai e tina, na whai ma wha popolenga i a te ia. Nei wha matala ina lea whai mai analila, ai ali i usui el fono, o ia o le tangata, the woman of God, e mafuta i le tatalo. What a nice woman. O le tangata e latalata i le atua. Na ia whamatala na usu po i le mess. Le mess. O le misisa. Le whaspalangi. Ona winga e lotu katorito i ar tamaitai. Whai mai la pe e angi e le mea pise mafu e. O lona tamu whai e whamatala mai. E whoringa mai i le atua wana au mai e se whaalinga i a te ia. E ta tauna sau e avatu i tono le pale mene o Samoa. Lona fina ngalo. E e mea le fia ai. Angi le mafu i le taimi o le misisa. O lona fina ngalo. O le vaenga le pi whoringa mai ua wha mamalua i e le atua. Lona tula i mai e sau e a mai le message. E au mai to tonu o le pale mene o Samoa. Ina ia whamatala mai lea songa fua o le preceding. Ua leo te tele, leo tele mai ia le tua le malo, tali atu la tau le taime, pe umai le i broadcastinga ia le preceding pe, tele i loa, tele i matamatai. Pe whoringa mai sa whetotoa i le taime o le preceding, according to her. According to whai malo tō. Ai, o le winga lau tala, o le tangata la talata i le atua. Toi sau e muli lana Faafetai i le atua. I lona wha mamaluina o le fono a le atunu. Ai na whaalia la vanalila. Te le lope mo i pe sa on tala. But I can see her face,
langa face expression. I le meo le iai le tō tamai, o le ita, le anger, le hatred. Tasi la sui i nofo le lei since day one, o le whenga malo until now. O le sui lea. Eoi. Mai lola ia o lana main concern o le time frame o lana main concern nana o mai e au fia ai mo meo matai fou ia matui ngā mea fou le pe awhapea le apalota pe a ngai mai ia tatoni no foi fafo whawhewhea na wheso o ta ia tu le diaspora Samoa pe awhapea turi mai lea fale aru lea fale suile men, suile address. Ia, tate mawhau a fo ile le e pei o tatou ane I fafo. Tatou e longoa I Samoa. A suile fale, longo I Samoa. Longo I le ale tau o le officer. I officer fo ia. Le ale tau officer I tumalo. O ngā ruenga nā le diaspora a whapela sui le fale e movi ai longo I Samoa. Longo I loitu malo. Le ai puawa le tau wha Samoa le mea. Wa ngalo ia tau le fale fono. Le le tau o fono whawai. Fono whawai. O ngā ruenga tatu diaspora a whapela move from house to house. O tatu ngā ruenga o le longo Samoa. Longo le fono whawai po whea lava le mea te palota iai. Ioi. Fai mai se me whapena a whape moni le tatu alolo whai a Samoa. Longo Samoa le taimi pe a whape la sui. So it's not so much as a main issue. Ele se issue kele ngā mea pe a whape o lana concern lea. O matai fou ua whai I Samoa pe te tauna palo tatu pe po le lava. Ale lava na tali lisi o minsta. E fia foi. E tolu le whama sina e whaalu e lungo le sa vali le sengo a matai. Ia lefto a matai mei le October tu sangu. Le lava le taimi. E whao ngā ai nei matai fo. E pe wau mai e lunga o mea o popolenga. But one thing, o te whiwhia ui ai. Na langolango ina le fono, e te mai tai tūra fono. Na ia supportinga, ia le tūra fono. Le new system, online, ioe. So, le na manai. Si uso talo fai. Paniani, ioe, alo famaya. There's no disrespect at all. O te Talanoaina man Faafetai ia au fo I sailinga. Ia e whamai sosoni mai tatu por kalame. After telepani. Ioe. Ole vaingana o sui pe o concern na te mai tai o whai malo toa kika stowers. E te le lava me na ngai ai a ngai I le online registration and ma meo le new system I man whape wa obsolete le system. E tau iai isi whamtalanga sau e whoringa mai e ioe. Ai pi o le au mai o na popolenga. Ioe, tau whoringa mai. Tasi la lea sui. E o malavala lona wham. Te le lope te pe na te langolangoina. But o le whamatala ina o na popolenga. Pe te vai atu pe e matele na te ena ia le. Tailo ia autope ave ben wharongolongo iai o au e pe tau whapena le la u wharongolongo e tele iloa pulea. E ia na tala mali e na whai. Pe ua ngai ina uwhai atu le speaker, uwhai atu le whongwhetalai. Ua 2 minute. Ai pe ua ngai mai ana I le whongwhetalai e le tamaitai. Pe ua whai mamasani, na nofolola e ma au mailo na I tūmalo.
Ia si tatu ia male whape me, i le whanongo mai lo tu malo. Whai mai lo tu malo, te au whai mai whai le whonwhetalai. Au ore whai ale mele ma excuse, oe o le sui matua o le whatwhono. Au mai nisi temi se tele, se ioe, tasi la sui. Na whaasanga mai pi e whai atu le whonwhetalai o toi 2 minute. E pi whaasanga mai, na umalan whaasanga mai le whonwhetalai, o le temi o whonwhetalai, ia na whaau i la vea fo inisi o Minster. Ioe, ona pi na leo ai fo leo tu farto ese tu mai si le sui si ina ua ona o tau mawhai le tamaitai e au mai mata upo le preceding e tau mawhai e wha matala ai sona le fia a nga i le fono na lila ai maise le tūra fono o le online system pi u tau whapenalo langa nunu pi ua mae ai lava i le aso na lila o le longa se mea ia ngai le whongwhetalai, a ngai Minster na whau i la vea, ma whapea tua ia loa o le tala ala nei tu malo. Se i whai atu se tala ia te o e papali i ta eu maspau. Leanga pe ua whai mau masani le whai mau excuse o au lisi tui matua o le pare mene. Na leo ale ana lila. Te le ilo pena ia, ta ilo ia oe pena langolangoina le tula fono pea. O malo na taimi, ele iei se taimi ni whapea mai ai. E langolangoina ele nei sui le tula fono te whaofi. I didn't hear it at all. Ta ilo ia oe, a whai na e langonaina, o te le langonaina. Te le loa pena langolango le tula fono, pele ai. Ua whapea na, ua sau wā, ia. Ai fo ila autou le tali atu u. Le tali atu u le na tali mai ana leila. Fai e tu no atu u e fai mele tala ta mai tai, fai mele tala fai malo kika stores. O tere ita ua su suafa. Tali mai loa tu, tali lola le natura le o te tala no so oi. Ioe, e te le ita ua lo uingoa. E tasi ala ufalongo. O au ma le whaasau i au tala, aisia leanga o au o manatu ia na whai, ana le aso na nafi. E bai, o nature, le natura o tato, e matea, e tasia le whaalongo, e tasia le vaai, e tasia o ia e whaatatau, aisia langa, nobody else but him, tu was the only person said that. Ea, esa, That's the nature. Le natura le na le e tala no sa o ya I ar tat e tala no so o tatu por kalame. E taua tele. Mela na nena leo a tu u. Aisia. Leanga o ilo le lea tu. O ia le whatatau iai. A whea fo ila le whai mai o ana nafi. Tu el pia ana nafi. Le fo iati nan whai mai le whongwhetalai. Se whasauina tatu te aua te toe saunoa. O ele sui whamole mole. Aua te toe saunoa sao le tūra whono tau whaofi. Aua te toe saunoa fua I manato resi. Male tele I o le whau I la vea. Ewa. Mea na len tupu. Ala whanongo mai tu. Ua hata mamai sui. Wale ta ua le ingoa. Ai tasi ala whanongo mai. O le natura. Tasi ala whanongo. O ele refer iai. Saunoa. Ioi. Ia, Ese'ese sao. Ioi. Ia. O la ulana analysis le sui lea. Ua mae lana sau noa. Ioi. Ua leilonga se mea. Ua o al whongwhetalai. Ua whetongi iai sona le fia. Ai o maa lana sau noanga. O te leiloa. Pena lango. Pena te te. But to me. I ala o ana saunoanga. Na te te. Aia. Pai mai loa I le sui o sanga mua. Sanga tasi. Tasi la lea sui na o tilo I ana leila. Po le sana va ai. Matau le fo le le la keis fo le whongwhetalai. Le na su whongwhetalai. I le meo le fono ai le Pat tatou tilo na va ai o to ia meo le va fea loa I
Samoa i le Samoa. Ia, o le sui fo i o sanganga momo, o sia ua le leia, i lo mataimi i tutonu o le au o le atunu. Te i loa le lei. Tasila le sui, le fo i e lona whaalangina, o le sui matua o le palemene, le vana i tutonu, manatu silia ma le sefuru, silia ma le lua sefuru, pe a tausanga i tutonu o le palemene. Mea na e lena o mai le whaalangina, whapena le whaalaninga o le sui matua. O la ngona whaaloalo o le Faafetai. E pe e leipo rai i whaipule uma. Ia pe awa i atu o le sui wa lewa i tutonu. Ai le sui fo le whai atu loa tu e le whai atu. Ai tu ane ai lunga pe le ai te le fau wa lua se furu o tau sanga i tonu o le palemene. You don't need to explain yourself. Everyone knows. Everyone knows. You don't need to explain yourself. That's very, very childish. Tasira le suina manino lona langoina o le tulafono. Si uso lo au. Na au mai malana fautuanga. Mele lei mea ia. Talia au mai fautuanga. O le whaale lei o le system. Ina ne i iai me foi o se tūlanga foi le fete e nai o le tau o le nau le system, ia well protected le system. From the old to the new system, e fautuaina lava i lātou o ITs, po ai lava o le ata pena ina ia le melea. Ia pei o le, ese mana ia, fautuanga le lei, molea, ia wha mausali, i le system, a tatu tele i o ina pas, ba sia tu la fono. So, sui le lei au te fi wharongo iai. Talia, ai le whapena talia, ai au mai mfautuanga. Constructive criticism. Positive. Ia pe negative foi. E au mai ai le au wala o fautuanga e whaale lei ai, e whai ma challenge i lea minister e au le tūrafono. Ia man whainga malo. Wai le na tūrafono na le minister, mane komisina o whainga palota o le au mo le whainga malo atoa. Whaftai tele lo au. Na umale na iei nei pi nei humor, sense of humor. Na wa ai tu tonu pe utali ai le mauta. Ina ua pailo au. Ile la case foi le au mai foi le Faafetai tatou tu ile tua o le lava le meu mai ile tua tu o le tatu o le ta case ia o na talo atonu o tu leva yaso sui ia mena me fale tua ele o ele malo sir tangata, which is very good to hear. Taua me ia i lau whanongolongo ma taua ia le sui matua foi o le palemene ia le soia loau sola ma le malo ke neti sio o tamatu ai o le manu Samoa. Pu'ua ana manatu foi o lea sui. Ele i tele a mailo na te taliaina au mai mana na fautuanga talia. Sink in well, sit in well. I loto maanganga. Pe a whaia au mai i le loto, le lei, e a fuai, pe a sao le motiv, e whaia i lea mea ma lea mea. Manaia. Faafetailo au. In tatua o mailo le sui sa paitea. Lau tafi fio se lafi pesel. Tasile sui, na langolangoina. Manino, o lo fie sui fo le leo mai a mata i le whapea mei langolango e le nei sui ma le nei tu malo. Ia na saua i lola ma na concerns. Saua i le lisio ana, mele lei. Ai leo tu inga sui la pe, ile sui le o ngangi fo mon. A mata mai a ile saua concerns, saulea mea. Ai umai. Te lei wha longo pe langolango pe te ena. Ne nefu sao ia le channel la. Ana lila. Wo fiuta ilo a whapena e whalongo tu lana na ia whapena e whalongo le fono. Soswani mai ia te au. Sa lango ia whai malo kika stars a kau.
A whai li langolangoina, fesoson mai I la u tautua ni Afiafi. Langa na uma le wo fiu tau whanongonongo. Le eise teimi I au whanongo whapea ua ia. O lau tawhila, lango le tūra whono tau whaofi. Ioi. Na au mai whole ia on the concerns. O lela whai mai lau tawhi. E ta tau o na toe ai le leile Samoa I ale malo. Is a system foe e ono file muai Samoa. Which is very, very good. Toe ai le leile system. Fautuaina le whainga malo te matai palmia ma le minsta e o le tūra whono. Ia toe whaia ioe. Mana ia. O le sui le lei ia. A mata le lana saunuanga. Ia e langolangoina le nei sui ma le nei tu malo. Manino. E sao tanga loa Samuel. E sao e le langolangoina e sao. E isi si e le langolangoina. Ia le ala uto o lua ia me le langolangoina. Ia le nala. Ia tatu o ilo le nala. Langa wo whaalongo ianga concerns. Le mau concerns. Le longa sisi oso le minister attack atu le afoi. Ia le whongwhetalai. Ia le na mana ia le tali mai le whongwhetalai. Mana ia le popo whaalele ia le whongwhetalai. O mai mana minute. Le lo tonu e Samoa. Po whea tonu peru sasa peru sisifo. Ioe. O lau le analysis a ngai I le sui lea mai ngai fo maunga mua. Ia. Le sila concern mai lela whapea mai ia lau tafi. A whai o whaingana na. Ioe. O le wha o new systems ia. Ia whai titi ai mo meo o committee vo i whapalota i umalo le whainga palota. E umalo le whainga palota tofi committee. E o ilo e sa valia le Taunuu. I vaenga umo Samoa sa vai I polu manono a polima po whelava. O le wha systems fo ia. A le leona tapena. E le tue whaielan committee ia. Manaia. Manaia. Finangalo lau tafi. It makes sense. I lau lea ia tuuroa na committee suesue. Pe a manino, malelei, ma mausali, committee suesue ia. Manaia tele. I lau lea whanongolongo. Ia, mai muli na iana concerns. Lela whapea mai. E tatu toe fo ia. E tatu tusala ilo na concern ia makika. Time frame. Pe ave lava le vai. E pu le time le from now on till October next year. That's not enough time. E prepare me ia. What a challenge. Moa wa ia. Lenei. A whapea o le minsta ma le malo e te tau no la tutalia malava. Fautuanga nei. Fautuanga nei e toi o mau ili ma toi tilo va aile le iai. A le avatu whatasia masia matu fui fautuanga. Le tatu whainga malo ma lau fionga le minsta e o tulafono. Toi sila ane I kone sula o Taunuu New Zealand, Australia, Amerika. Pele ono whaonga ina konsula ia. Ia le avatu e masia matou fo I concern, sia matou fo I challenge. Watu pi I lua to I mana ia. Pe o whaalima I le fionga e le whaipule ia lautafi. Pe o tau confuse ia lautafi. I committee ia. Pe o le loa ia uma le whainga palota I lea vaenga. Tofi committee, whamea committee le te taunto e o ni tangata sa o whinga palota I lea committee. Sa vavali o mai a watu te ena e le pale mene, le tele o le ngā luenga committee. Lea la whamea lau tafi. A le leile system e la o fionga le minister. E o le tula fono. Ma le tatu whinga malo. Whai titi e lan mea. O lan mea. O le toe to tofi on committee ia. E toe sa ili ia ni mea o lo whaletonu. Ia masi kau whai kiki ai so le mea lea. O ma kore pāroka, koe kiki a, o ma resi kausanga. O koe o le whare wha masino. Su atu lea, e umane. Ka fio lea, aise ke leo se su I Samoa e wakuengi li onga, o ngi elefange. O ngi Manuia I mau I Samoa.
I le mausu, no winga e su fa mau e sorry. Sa vali mai isi o ngā su oka o kai. I pe whapena ma neia ia lau whanongolongo ia lau tafi. Neia lau whanongolongo i le sui o lau tafi. Tato o mailo i le sui o le fale i lalo, le tupa i lalo, ale pata i tupa i lalo, o le tamaitai o wha ngase alii sa poa whiangiai, ale pata pito i lalo. Tasi le sui, tatele manino wapi e tele na tua lopi e ata, e mumua ata, e pi tu inga tangata fui e tau iei tu inga whapena ili whea se tala pi wata. Ia, tasi la le sui, na mailo na manatu, o tele i lopu lalo na winga whai mai e te tauna, so se pina na ia whaatu sanga, ai ora na department, a o iei tamaitai vanga o fo mai. Whapea tamaitai, o to tono o department, ai le department e sa whainga runga i whafo mai. E whai mo mua, what se mata fo, e whai ngi trials, e whai mo mua ngi trials furia. Ia ona whato a whatino, au whanongo tu, o le manatu o le tamaitai. E te tauna whai ni trial, no winga, e te tauna whai se palota mo mua i Samoa. E whatino mo mua i le vaiga lea. Ona whato a arua i lolo le mea mo, i longa winga whai mo mua scrimmage, ia whato a arua i mea mo i munmuri. Pei e tau whapena ia le manatu o le tamaitai o whaangase alii. Ai whai ama ata. Pi tau, le hafu le tau a tātou tangata hui e pi tau whapena. E whai ama ata pi e, I don't know. Pōpua, ai paula le mea no fia e, e pōpua si ana saunoanga. Ai na ia lango ina le tūrafono. Tasi la le, se misa fata oka o kangase ngā upuso le, o ta fia whai atu a te muso e whai atu o rotalo whai i stamaitai. Ia na uto mo mai, neoe. Awa fia la. O fia i stamaitai, e ata soa. Ai whai maile vaenga muri o lantala. Ia, e lango ina, le nei sui ma le nei tu malo, le tu la fonta whaafi. Ioe, thank you very good. Ma nei ale na, ma nei a tele. Ia, o le sui nao, ia na o mai lola, ia le sui o matu whaasale le anga numela lua. Tasi le sui no fia i ai o ana saunoanga wha oto. Eoi. Ma nei ai o le whaangaina i o le wha oto fo le o le whangpa tuai e utu i ai le waina fau. E pā. Whatusa la e le li i a ngai i le tūra fono. E le ta tau i le system tuai. Na au maini me o le system tuai. E momono i le system fau, which is very true. A whaia ua fau le system, fau everything new. Mea uma fau, tangata fau. O le aso fau, loto fau, o le ola fau, o mea uma ua fau. Mana iei o le sui, o le sui foi lea, o le pepe, o le palemene, the youngest o whaipule uma. O ana saunoanga, matango fie, me momua, lango e le sui, manaia, beautiful. Ai ala si manaia lona whaamatala ina, malana application, na ave le whaataoto Yesu. Perfect. Momono mai lo ina masiana pe e tau mawhaira sui foi le mana tua foi le sui le o leo lo o ka ese mere so foi tau tua. What we need is for Parliament to do the right thing. Allow the hand that fed and helped develop the country. Vote in however system proven more effective and inexpensive. If more complex, bigger, and significant countries have allowed relevant systems
for their diasporas to vote from overseas. Why then is little Samoa making such a big and ugly fuss when their diasporas should be given the utmost respect and honor for their constructive and productive contribution to every aspect of Samoan life since diaspora's status existed? Very true. That's over many years. No other island and country of the world have the kind of diaspora or diaspora like Samoa. Yet, they allow their diaspora to vote online as well. Like who, Sarona? E mama lava mea I e loto mama. Ia, Manuia, wala no feita wina tu vai atu oka. Pese novo le mele o tu mai te ila o le fa la wina tu. Ia ona to ta mai leo Sarona Alisana, but that's very true, Sarona. Thank you. Your thoughts count. As a diaspora, it's not that easy. Thank you very much. Orina. Manuia la le application na mangili. Toi mono toi ai mangili. Ala mo mai le Faafetai. Toi mono toi mangili masianta mai mena tau au mai ai fa manino fa malama I le tunu. Ile mele masalomi ai. Ai po e mai loe le Faafetai. Va ai. Le ai ele o I fa ele merna sa ili so taimi te alu ai lo tu malo. E te alu so I fono le tu malo e fa matala ai le se lau le masfuafe. Ai na au mai e si suile, the baby of the parliament. Na fa matala mai tau mawhai e mono mesi. So le se o vavaole Lalolagi. Vavaole tunu. Pisa nila ai sau e sao mangele. Awa fia o pu whaaleanga ai, ia le tamali anga o le fois tamali. O kaukae ni tala sole. Ale o manino, le fai mai le tala mangele ilana wha maninonga. O loo ta otoa I le ta tau on ta otoa, le tu stupe, le tu siaki. E lo ia te ia se mea mane nate le I whaongaina, ia se sene e tasi o le se lau lima. Paule mea I, Manuia lana forasanga. Aua mono mai I masimesia, maua mai lo le Faafetai, fai mai lo mai le Faafetai, Faafetai tele, Manuia lau forasanga. Paule mea ele o I sa wailum ta apulea. Alu le fono le tu malo, ma faa matala iai le se lau lima surua fen. Ma fai le teu tupelea. Tasi le nā mea o le tau mate iai. O le tangata le teu tupe I. E pei uma o le sui mai le I tuangai. E mawhai o na vaai e mawhai mai fo ni sususinga. Tasi le awala e wha malepe ai le whainga malo o le tau whai ea e wha leanga I le proketi lea. Ana tatou matai tu. Pa wasi sasi o le sui lea. Uona whaonga ina mai I tonu o lana saunuanga I o e whaipule. I le au mai ai masivaanga lea o lana ai leo I leo le palemene e au mai ai. Taimila lena o sui lena o whaasale le anganu me la lua. Ai o lona mātango fie na ia lango ina le tūlafono. Io e lango le lei ia le tūlafono. Toe sau no mangele. Io e Manuia I o le whaatautonga e mangele o whaatauto Iesu. Ia male mai e te maloa le talafu le fai malanga tu anu o Israelu la sia le vai o Yoritana. E male atola au le lava e amo atu male atola au. Mai la te maloa. E musu, awane musu susu vai le vai. O le bottom line. Le tatu whainga malo ma le pāle mene o Samoa. O tatu iai le tulafono le. Tatu o ma le whaatuatua. Tātou sāwa vali ma le whaatuatua e Manuia le new system. Lea le online registration ma le new system o whainga palota whai mai e tāua. Le susua vai. O e sāwa vali e asa le vai o Yoritana.
Very good. Faafetai tele. Manuia. Ia. Tu o mai le sui o faleata tasi. So vai zu tatu taimi po lava tatu taimi. Ia. Le te tia ia ona ale uma foi tatu sui nei. Ia ona watu fula ia le sistemi o te ai. O le sui leo manu le ua. Wo fiela wo ma le sui lea. Na o vai le vaenga na fai me tangata la fai ka me le TikTok. Saura i lungo le por kalame a si uso tui i ti. Le lau sau tonu ai i le sui lea o faleata tasi. O le suafor sui o manu le ua pale ta sala to Vale. Ina whaala veale tele o pule ona o le saunanga anga vaar tu la fono mo tangata o lona i tumalo. Na whaalia le sui lea, tu la fono tonu lava lea. E tala whea ngai iei sui ma tangata o lona i tumalo na te tei le system tuai. Tasi lea me mana i le sui lea, na mai whawasili, o a whea tupu ai le melea. Ua ta tau o na sui ma whaafou nei le lola palota. O a whea tupu ai le whai aloa i le taimi nei, o lona wingon manatu le sui lea, Talanoa iai ma whai loa i le taimi Lenei, which is very good. Whaatino loa i le taimi nei, ia le tūlanga o le sui o le lola palota, o na tua tele tangata ua whioti, sa o le pesi Jerome, o palota o le ua eoti au e toi oti foi. Oti whaalua le mea tātou. Ai su ane le lola, ia le ae mata tele le suafa. Le siwa levana ale ae tu tonu ia le suafa le palota. Fai maila le sui o manu le ua, ma le sui o whalata tasi. Whaatino lo le temi nei. A warto e whaatalia i le si taimi. Ale si ame mani ia na, toi te ala whaapea le Mataupu o le sui leo whalata. Ma le sui leo ia ma le fionga e mangele. O la personal problems, o la personal issues. Pe o leo whao ngā saunuanga ia. Se i tau wha manino ai ala Mataupu ala personal issues ia Samoa. O ila le sui lea. Lea lana tau tino le sui. Manuia, e mo i ala na wha manino e le whongwhitalai. Lea wa o mai e le sui. O le mea tupu. O le whale lea na ta ua e le porkalame se tasi foi o porkalame i lunga o le social media. E sao. O le whale o whilela. O le whale o le katoliko. But ia manino, e pule lava le ona, pe whatau, pe le whataua. O le mea, ia manino Samoa, e le aila, o lai lava ua ilunga o le maketi, but the office, they still utilize the facility. They still using the facility. Lo iai pea, o latu ofisa i tutonu o le whale lea. A leo declare, ele se whale o le whono whaavai. O le aseta a le katoliko. Lono winga, o lea lana tutongi e le rent. Ele se mele ngai. O lena tutongi e le rent, ai pule lava le ona, pe whatau, tai nane fo i whatau o le whono whaavai. O lea lana mele ngai mena. Ai leo le tau mwhai au mai i lunga. A lea lau tau tino tasiran, paule mena so i aile whongwhitalai. E leo e leo le taimi o lau saunuanga whalau i tele, e whaatino ai, su e se taimi le lei pe te anu le tau, e pe whaifu i se whainga, e whaailoa mai i le Lalolagi Samoa, i ne i se le whaalongo, le ai. Na ona tu ai lunga le maketi, ai lai lava i ai tutonu, o lo whaonga pe le whono whaavae whaleata mua, ia le whale lea, mo latu o whono tanga, o mea uma, e le o ese. O lo whaonga ina pea i le facility i lalo i tono lona winga le loa pea watu lo le miliona lona lua e wa pe fasela wa fe erita ur fale who knows lo pea watu lo miliona lua fa pea lo fon fa vai fale ta momua okay this is it fa tau ro fale ai au ata tu te o ma ave tala se matau yo e fa malanga i ai ma faufongo tangata a mea ua lape la pea faleata mua. Faafetai tau tino e paleta sala manu le leua paleta sala to Vale. Le ai o loo latu whaonga aina pea
to tonu o le facility o tele la tutupe ua whaafawina ai to tonu o le fale, ma ua iei malava, they fully furnished, they have furniture, they have all furniture inside the building. So, la lava ia lātou. E leo fo i pona teimi taulia, e le whapeilunga o le maketi taulia, le pe umane tau sanga i le taulia. Ai o te taritonu, o le challenge fo i lea mo le whono whawai. When you get another million, whatauroa, o lau mea tō tino. Lau mea tō tino. Ia, le nā, o le, ia ma le si mea mānei e le sui lea. Lango ina le sui. Tele fautuanga, tele mea, e ui o leile tu o le malo. Ai tele fo ena fautuanga pe fo ringa lana te ena le porkalami, o ia le turafono. But at the end of the day, ia te accept it, accept malatu talia ia le turafono, whafte tele i le sui o whaleata mua, lau whionga manu le leua pa le tasala. Tatu o mai loa i le sui o ana lofi tolu. Anga seata vale lio tanuasa peto. Ua tatala tuitua le tulafono o le restala mai fafo. Secondly, langolangoina le tulafono. Eoe. Langolangoina e le afionga anga seata vale lio afionga pe se fitalainga. Eoe. Manaia le mora vatalia da sila sui le tele ni o na tele lava lana tamawhai e fesoasoani fa leo na concerns e meise lava ia matou nei e palota atu ma le stala tu fafo e a mai fo ia na fautuanga make sense a le o lana tala muri ana fau iai e langolangoina e lona sui ma lona i tumalo ia le tulafono tau Faafetai, Faafetai i le faipule mai a ana lofi ia le fionga anga siata ma le lio tanu wasa peto. Tatu o mai le tō whaafesolai a pulu tusi upu tu inga mala a ana lofi numero mua. Pe mara sui leo le uso matua leo si eli i fo ila kapi, fo ile leo maliu. Stamo va ainga tu inga mala. Si o na uso lea. Si nuso matua lea ua whai mawhai pule mai ina ia ana lofi numero mua. Mua lava, paula le whai pule a matalana Faafetai. Na Faafetai i le Muinstar ma le komsina e anga tonu ina le tulafono lea. Ma nei e le aso le preceding wha manino, ma wha malama a tili ai. Ia ma na ia wha leo ina loa, le langolango ina e lona sui, ma lona i tumalo o le tulafono tau Faafetai. Ioe, ai malia la i lana ia fo i tau mawhai e au mai lona finangalo i le meo lea la whape mai. Ia le, o oe la o whionga le minister e au le tulafono. Ia whai oe ma ave ta vale o le tatou. Langa pi o le ta vale fau ana whaatusa ia i le tamaitai pale mia. Ia le new system. Lea la whai mai ia le i o. Ia whai oe ma ave ta vale. Ua pārava le pau. O le nai ati oe. Pau ar me iei nei vaenga o lan swinga. Fo i te ua ula atu le vaenga lea. Mena na len whau i la vea ia isi sui. O le whao ngaina. Pata o taimi la vor ngangana. Maneia. Maneia whiutanga inga. Mo le whalongo longo le atu nuu. E tā ua tele. I le langolango ina le sui o ana alofi mua. E le i whaingo fie o mai fo i malui. Challenges. Nei a mai fo i malui. Ina ia manino ia le tātou le whafonga a Samoa. I le vaenga lea. Ioe. Ia. Faafetai le tua langolango ina fo i ele sui o ana alfi mua le tātou tūlatu whono tau Faafetai. Ia, o le tātou teimi. O watu tātou teimi. Le lau avatua lo le sui muli lea. O isi sui e tu toi o le whono na lila. Au te anga i atu i sesi teimi o mua. Le o watu la awhasumatasi. Ia, o ti te tonu foi. Sau sesi teimi wha awa watu. Le whionga i afu i sala lilo. Tuu Ioane. Nganga i fo maunga lua.
lau tamatino te le umi maualunga, lena malo mai ile ngon mea. Ile pre-election, le ai, le toe palota ina o le tofi o si fru lena maliu o ai, vaele, lea la le sui la lea na ia sui ina ia vaele, ia o le sui lea fionga, ia fu isala, lilo tuu yoane, nganga i fo maunga lona lua. Na amata lava le sui lea ile lola palota, tu mau pele iai o tangata o lo whape i le sui o le palota, le lola palota lona, o lo vaia pea, le iai pea o suafa o i latou o mali liu. Ma latou ua lewa na malanga SM Samoa. O le mea la o te leo loa. A fai o iengo, o lo winga la o le palota la tangata feotia, o lo winga la tu se tangata fai le vote la tangata oti. Pe tasi sina mea tau na elaborate, ta tau na whaamanino, i loa, langa ese la afa peo la ile lola, ai le fai ese vote. Ia, la tau afa pea la o le suafa o tangata oti, ai latu le ekisi o tangata ua oti, toi oti wha alua, a le mau, ia, o concerns la na, le na a mai le sui le a fionga i afu i sala. E le awai e tapena, o lea la, tasira le mena o mai le sui la, langa o leana au mai e le komiti, au mai e le minsta, ma le komisina. E tau mawhai e wha o ngā, i e whono wha vai, o i tūmalo, e whesoso ani, i le whainga o le system lea. Au lea la tūla, meri sui le, nate le langolangoina. E nate le langolangoina, ia le whaia e whono wha vai, aisea, langa ia isi tangata whainga luenga whono wha vai, e le au i ele manamnama, e na talo sanga lai fo isala, maali lia le tau ofisa, whaasava lia, o i tūmalo, vai, e le se meleanga, o le i le tuar malo, ai na te le talia le mele, o le whaonga o whono whaavai. E a le mana ia, fe lanu wa ilangona molea, o le whaia o se mea wan solid, mole le leo le atunu. E le o manatu fo isala o le i tu o le malo, ai na wha leo la valo na fina ngalo moni, molea, wha le leia atili, o lono winga, o leo au mai le tūlafono, e tātou te velo aso iai, ina ia mwha malo sia le tūlafono, mas tusa o le sa ili, e sa ili mai le afo, le tūlafono tau whaofi, ile atu nuu, male kapeneta, male atu nuu atoa, mo se mea e wha malo sia ai, ia le tūlafono fo. Which is very nice. Te whiwhia iai, ile, mana ia fo le sui, le whitalinga ia, le whiunga ia, le whitalinga ia frisala, ia na ia au mai e foi la. Tangata pālota mai whafo, ma tasi le point na ma nei e le suilea. Mō tā taula nei whafo, whai maila le tarusanga le suilea. Pe a malia la wafionga le minista. A whai o le atatu pasia e pālota tu diasporas, pālota tu whafo. A whapea ese mai matai. A fere 21 years old. A whapea pālota tu male luas fumatasi tau. Whai maila le suilea. E natelela, e le whapea natelela ngonoina. A e malie i le minsta ma le komiti. E ape a mei atu lunga i le fase furu lima tausanga e a matai instead o le whaonga le luas utasi tausanga. E asau sila. Se point le lei. Se point le lei melea. Se point le lei. Manaia. Mo au fuila ia. O au leu te Talanoaina i whafo. Fifo iai. Ia le futu e mai lesi vaenga te le lava le pero whaitau inatu. Sarona Alessana. A leilo lava lausunga Faafetai te le mole amana ina. O se manatu sorry i le umi. Ai o le tali i lau fisili. Po o fea tunu o vote online from abroad. Ia o le tali lea mai le kukos, questions. Which countries use online voting? On the other hand, some countries only allow certain groups of voters to cast their ballots over the internet.
in countries such as France, Panama, or Pakistan, for example. Ia manaia, the option to vote online is reserved for voters who live abroad. Hope that's helpful. Ia manaia, whaftaitele sarona, ia nai whai ama whai lau research, ma whai lau homework o le su e o malo matunu o latu whaongaina le system lea o le vote online. Manaia, whaftaitele. Tatou uma, tatou te whesoasoani uma e le tatou malo o le tatou tulafono, o le tatou new system, o le mea ngata tasi le mea mali e na le si upu le na whaalavai ia le awari minstai ia whai malo kika stawas. O le whaangao le upu mea. Le ala whai mai le minstai whatuanga vai, o le upu mea. Pei vole le le se mea tatou, le se mea oe, le se mea au, le se mea auto, le se mea, o le mea tatou uma. Te pea tasi le upu, telen whaonga, ia isi tangata pewa whai ua malu, pewa malosi anga ngana lea whaonga le upu leo le mea. O le mea, o teimi uma e alu whapenare ngana. A whapeo le whai upu, e fitu upu o le whai upu, e umane le whai upu, e wha upu le lei o le whai upu, a toi titi aso upu le mea, tasi, a whaina e whalongonongo le fono, e le o au, o upu le fono, lena talanoa ia neli la, lena whaangai le upu le o le mea, fe soa soani lo iai, ia kika stawas. E whaangani si upu, whaangani si upu le lei, e whaaruai, loa ilo fina ngalo, e le o le whaangao le na upu iai, angu safo ngi upu le mea. Ine fo i te ua whaanga se nisi. A leo te whai atu, tasina upu whaangaina na leila, sui nisi upu le lei, mo le mala malamaanga o tātou o tō manatu mawhina ngalo. Ua manatu Samoa. Ia, mana ia mta upu o fuisala. Mo tātou i whafo, tātou amate whasu lima, tau sanga le matua. Lono winga, misi mai le lusu tasi, lusu tatu amata i le whasu mai le lima, ma ne fo sui i le manatu o lesu. Ta ua leo le whelanu wai, manatu malangona, ina ia talia, ma tatu talia le palot le a fo ia le tulafono, ia iu ma le manuia. Manatu Samoa, to e fia tatu suia, to e wha la vasuia to e a te iloa. Le tarfengi mata tu taimi. Le lava tu la sulua. Ia nei o le porkalame mai tu le mea tatu la fai. Lea ua te ala forsuma tasi manatu. Tu ise suia. Ia po te avea ia su e foina tai au. E wha au wau atu tai au tatu porkalame masani. O le tatu porkalame masani o le a foi. Saafi ale fai oa. Saafi ale fai oa. Ia whengai ma le Talenge ya sufuina se tususua. Ile aso tai au, pera o tai au, e mwhaino a vea ia i sui e tutoe. Ia e na te whaamai atu tasi lua tōru wha. Ioe, se o tau pepe whorota ngutu e tautala. Ma lela tartu ma lua, manatu Samoa. Faafetai tele lava, i le pale mena le tātou atanu. I le ngaluenga whaawau, le ngata i le malo e ana le tūrafono tau whaofi, o le tali mai e le tuangai, le taitai sui taitai, ma sui umo le tuangai, matango fie. Mai ai le aso, mai le preceding, like I said, I didn't hear, I didn't listen to the preceding, ma le aso lua. O ana nafi manei, maua ilo ua vanoa, o te whaalongo longo ai, ia mo tau mawhai e whai atuai sa u analysis a ngai mea, mo le sila fia a tili ma le mea olo a ngai. A whaila ana e whanongorongo mai, ma sa moso wa vano i le fono. Na ilo, pe le ua tino mai le fono o tatou atanu. Pe le ua a sanga tonu mai le a foi, le tua ngai. E a ngai a le malo, le lafto a sa o le mea tau o le tua ngai. Ma le opposition. Pe o le au o tu o nei aso, opposition surfaces.
Ia pe o le tāua na o le tātou Mataupu nei aso. Ua lia te te. Ai ala na te te. E ala fua le te te. E fefe swinga. Le winga na te toe whaai ua ia e lau por kara me upino amatai. Au le fefe swinga. E tātou te mata I tū swinga. Fai mele manatu au tū. Ua lia te te. Opposition surfaces and why surfaces. Why Esea. E fua le ale te. E fefe. E matau I swinga. What te fefe swinga? We got go through. Ka ko ke o ai maile malosi tatalo ile tua maile malosi tatu te le ta miloi am fine ka ko walk through swinga. Yoe. Swinga tatu te mata tu o a swinga ile tatu swia o swia. O a swinga tauna sui mole le leo isi the unborn generation or the future generation of our Samoa. Why not? O le fefe tatu swinga. Manuia tele o Samoa. Manuia lau whafonga I Lenei I Afiafi. Manuia lau palemene Samoa. Faafetai tele mo le fonatanga I Lenei aso. Lau fionga le tamatai palemia, lau ka peneta o main star, tu lai tau whaamanino, whaamalamalama, o mo lea tulenga faafetai tele lau fionga I le taitai o le tuangai. O le sui taitai ma le mamalu o le natala, o le tatou ai tuangai. E matango fie le fonatanga, vi ia le tua faafetai, le nā ua tino mai loutou matu palpala o lea, o le tuangaia ia le whainga malo. Whatupu manatu, whatupu langona, e whatupu malosi, a o a swinga, a ua tātou te whewhewe swinga, I o tātou mata I tū, o a mea talawhiangai, vese, o a mea talawhiangai whaonga, o a mea ele talawhiangai, vese, le winga le nā o se pāle mene, e wheloto, e le whelotoa I, ai ngā lulue whaatasi pe o le wheaua nafi. Ai sea na te ena I le urunga, ona o lea whewhei swinga, a o le wheaua le tātou porkalame le nei aso, aua tātou te whewhei swinga, mata I tū, me sili o na tāua. Manuia tele lau whionga le tamatai pāremia, ma lau ka peneta. Manuia lau whionga le whongwhetalai, ma le sui whongwhetalai. Manuia tele o tō whiwa, tātou whiroa I le aso tai au, ma le tātou porkala masani, o le saafi a le whai oa mo le taimi nei. Ina o tō e se funu ma le 5 minute tā I o le midnight, ia I mātou I Amerika nei. Lau tō o na masani, Tuilaepa Faafetai li o sua. O le tamaiti savai, soifua, ma ia Manuia tele o Samoa.